선배 찬호. 선배 찬호. 찬양대 목소리가 좀 힘들어 보이네 오늘. өнөөдөр Магтан дууны багийн дуу хоолой жоохон хэцүү байна тийм ээ. 봉사가 좀 많아서 힘들죠, 그죠? За барилгын ажил их болоход одоо хэцүү байсан баг тийм. 그래도 은혜가 됐습니다. Тэгсэн ч гэсэн нэгүсэд боллоо. 그래요. 우리 식구들이 점점 또 다시 또 늦게 오기 시작하시는 것 같아요. Манай ахын дүүс гэсэн одоо дахиад баг багаар хоцордог тал руугаа орчлоо шүү тийм ээ. 먼저 오신 분들 이제 막 구원받으신 분들이 지금 잘못 왔나 막 이렇게 오해할 것 같아요. Төрүүлж ирсэн хүмүүс одоо дөнгөж аврагдсан хүмүүс маань бид нар буруу цагтаа ирчүү гэж бас бодогдох ба. 이제 먼저 우리 구원받은 식구들이 모임 시간에 좀 늦지 않게 좀 오셔야 될 것 같고. Төрүүлж аврагдсан итгэгч нар маань энэ цуглааныхаа цагаас хоцрохгүй байхыг хүсье. 시간 이제 이 10시 늦어도 10시 55분에 우리가 이제 찬양이 시작이 되니까. За 10 цаг 50 минутанд бэлтгэл 10시 магтан дуу 55분. 10 цаг 55 минутад бэлтгэл магтан дуу эхэлж байгаа шүү дээ. 그때까지는 좀 대강당에 교회 카페 앉아 있지 말고. Тэгэхээр тэр хүртэл кофешоп суулгуугаар их танхимдаа ороод суугаарай. 카페 전구 쳐다보면서 좋다. кофешопын цонхоор харангаа сайхан юм аа. 이러고 계시지 말고요. 대강당으로 올라오세요. Гэлгүүгээр их танхимдаа орж суугаарай. 기도하겠습니다. залбирцгаая. 우리를 사랑하시는 하나님 감사합니다. Биднийг хайрладаг бурхан минь талархлаа. 죄 가운데 아무 소망 없이 살아왔던 우리를 구원해 주시고 Гэм нүгэл дотор ямар ч найдваргүй амьдарч исэн биднийг аварч өгөөд 천국 소망을 얻게 해 주신 은혜를 감사드립니다. Деважингийн найдварыг олж өгсөн нэгүсэл талархаж байна. 하나님께서 우리를 사랑하시되 죽기까지 사랑해 주시고 Бурхан та биднийг хайрлахдаа хөх хүртлээр хайрлсан 피 мэлээ. 흘려 우리 죄를 대속해 주시고 구원해 주신 은혜를 감사드립니다. Цусаа орсхон бидний гэм нүглийг золж аварч өгсөн нэгүсэл талархаж байна. 우리는 주님이 말씀하신 마지막 시대를 살아가고 있음을 알고 있습니다. Бид эзэн таны айлдсан түүхийн төгсгөлийн цаг үед амьдарч байгаа мэдэж байна. 마지막 때 되리라 말씀하신 모든 징조들이 우리 눈앞에 다 이루어지고 있습니다. Төгсгөлийн цаг үед болно гэсэн бүхий л шинж тэмдэг бидний нүдний өмнө биелсээр байна. 하나님께서 우리 믿음의 눈을 밝혀주시기를 기도드립니다. Бурхан та бидний итгэлийн нүдийг гэрэлтүүлээсэй мэн залбирч байна. 우리가 어느 시대에 살고 있고 어떠한 마음과 모습으로 살아가야 될지를 더욱더 깨닫게 도와주옵소서. Бид нэр аль цаг үед амьдарч байгаа бас ямар сэтгэл ямар дүү төрхөөр амьдрахыг ухааруулж өгөөрэй. 말씀 앞에 나온 우리들에게 하나님의 선하시고 기뻐하시는 뜻이 무엇인지 깨닫게 도와주옵소서. Үгийн өмнө ирсэн бидэрт эзэн таны сайн хүсэл, баярлаг хүсэл юу болохыг ухааруулж өгөөрэй. 성도들의 심령 속에 주의 말씀과 성령의 충만함으로 채워 주시기를 기도드립니다. Итгэж ахын дүүсийн маань зүрх сэтгэл эзэн таны үг болон ариун сүнсний дүүрэн байдлаар дүүрхийг хүсэж байна. 또 어제까지 1박 2일 동안 24년 학예 수양회 준비 모임이 진행됐습니다. Өчигдөр уржигдөр нэг шөнө 2 өдрийн турш 2024 оны зуны нэгдсэн семинарын бэлтгэл уулзалт болж өндөрлсөн мэлээ. 올해 학예 수양회를 잘 준비할 수 있도록 하나님 도와주시고 Энэ жилийн зуны нэгдсэн семинартаа сайн бэлтэж чадхаар бурхан та тусалж 올해 학예 수양회를 통해서 많은 잃어진 영혼들이 구원받고 하나님께로 돌아올 수 있도록 역사해 주옵소서. Энэ жилийн зуны нэгдсэн семинараар дамжуулан олон төрсэн сүнснүүд аврагдаад бурхан тань руу эргэсэн цаг байлгаж өгөөрэй. 특별히 서부권 지역의 많은 잃어진 영혼들이 구원받는 역사가 나타날 수 있도록 하나님 함께해 주시고 도와주옵소서. Онцгойлон баруун бүсэд амьдарч байгаа олон алдагдсан сүнснүүд ч гэсэн аврагдаад эзэн тань руу эргэсэн тэр авралын ажиллагаа явагдахад туслаарай. 먼저 구원받은 성도들 주님 주신 사랑으로 서로 사랑하고 Төрүүлж аврагдсан итгэгч нар маань эзэн таны бидэнд өгсөн хайраар нэг нэгээ хайрлаж 또 하나된 모습으로 힘있게 주님 복음 전할 수 있게 도와주옵소서. нэг сэтгэлээр хүчтэйгээр эзэн таныг болон сайн мэдээг тунхилж чадхад туслаарай. 고난과 시험과 병중 있는 성도들에게도 합당한 위로와 은혜를 허락해 주시고 Зовлон, өвчин, сорилтын дунд байгаа ахын дүүс та нэг бүрчлэн зохистой нэгүслээ өгөөрэй. 특별히 치료 중에 있는 형제자매들에게 더욱더 치료의 손길을 베풀어 주시기를 기도드립니다. Онцгойлон эмчилгээтэй байгаа ахын дүүс ч гэсэн та эдгэрлийн матраа хайрлаарай. 모든 시간 함께 해 주시고 인도해 주옵소서.
Бүхэл цагтаа хамт байж өгөөд удирдах өгнө үү? 주 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Эзэн Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. 마태복음 16장을 같이 보겠습니다. За Матай 16 дугаар бүлгээс харъя. 마태복음 16장 Матай 16 1104 дугаар хуудас. (1104) 방송실에는 한 분만 남고 다 다경당으로 와서 말씀 들으세요. Техник өрөөнд нэг хүн үлдээд үлдсэн нь их танхимдаа үгээ сонсохоор ирээрээ. 지금 누구 있나요? Одоо хүн байгаа юу? 한 분만 남고 다 대관항에서 말씀 들으세요. Нэг хүн үлдээд үлдсэн их танхимдаа үгээ сонсоорой. 마태복음 16장입니다. Матай 16 дугаар бүлэг 13절부터 13-аас 24절까지 24 дугаар ишлэл. 마태복음 16장 13절부터 24절까지 Матай 16-гийн 13-аас 24 дугаар ишлэл. 천천히 같이 읽어보겠습니다. Удаанаар хамт уншаа. Цэзэр Филиппийн нутагт Есүс ирээд шавнараасаа хүмүүс хүний хүү хэн гэж ярьж байна гэж асуухад тэд зарим нь баптист Иохан, зарим нь Элия, харин зарим нь Иремя эсвэл иш үзүүлэгчдийн нэг гэдэг гэхэд тэр харин та нар намайг хэн гэж хэлэх вэ гэсэнд Симон Петр та бол Христ амьд бурхны хүү мөн гэв. Есүс түүнд хариудан Йоногийн хүү Симоно чи ерөөлдөөе. Учир нь үүнийг чамд мах цус чинь биш харин тэнгэр дэх эцэг минь илчилсэн юм. Би мөн чамд гэлээ. Чи Петр энэ хадан дээр би чуулганаа босгох бөгөөд түүнийг үхсдийн орны хаалга дийлэхгүй. Би чамд Тэнгэрийн хаанчлалын түлхүүрийг өгнө. Чи газар дээр юуг холбоно тэр нь тэнгэрт холбогдно. Газар дээр юуг тайлан тэр нь тэнгэрт тайлагдах болно гэд тэрээр Христ гэдгийг нь хүнд ч бүү хэл хэмээн шавнартаа тушаав. Есүс тэр цагаас эхлэн Иерусалим явхаа ахлах тахилч нар болон хуулийн багш нарын зүгээс их зовлон амсах, алуулах ба 3 дахь хоног дээрээ амьлах ёстойгоо шавнартаа илэрхийлж эхлэв. Петр түүнийг хажуу тийш аваачаад эзэн минь таныг бурхан инрэг ийм юм танд хизээж бүү тохиолдог гэж зэмлэж эхэлсэнд тэр эргэж Петрт миний араас зайл сатана чи надад бүдрүүлэл болж байна. Учир нь чи бурхны юмсыг бус харин хүмүүний юмсыг л бодож байна гэлээ. Тэгээд Есүс шавнартаа хэн нэгэн миний араас дагахыг хүсвэл тэр өөрийгөө үгүйсгэн загалмайгаа авч намайг даг. 마태복음 16장을 본문으로 읽었습니다. Матай 16 дугаар бүлгийг үндсэн ишлээ болгон уншлаа. 오늘은 내가 이 반석 이외에 내 교회를 세우리라는 제목으로 말씀을 드리겠습니다. Өнөөдөр би энэ хадан дээр өөрийн чуулганаа босгоно гэсэн сэдвээр үгээс дамжуулъя. 오늘 이제 배우는 내용이 되게 아주 중요한 내용이라 할 수 있습니다. Тэгэхээр өнөөдрийн хэлэгч байгаа агуулга маш чухал агуулга гэж хэлж болно. 잘 귀를 기울여서 들어주시기를 부탁을 드립니다. Бүгдээрээ чихээ нэгэ сайн сонсоосэй гэж хүсэж байна. 여러분들에게 먼저 질문 하나 드려볼게요. Та бүхнээс эхлээд нэг асуулт тавья. 사람이 인생을 살아가 이제 인생에서 가장 중요한 문제가 있다면 뭘까? Хүн амьдрангаа энэ амьдралд хамгийн чухал асуудал байгаагүй тэр нь юу вэ? 내 인생에서 Миний амьдралд 가장 중요한 문제가 있다면 뭘까라고 혹시 질문을 드린다면 뭐라고 대답하실 것 같아요? хамгийн чухал асуудал ирнэ гэвэл тэр нь юу гэж асуулт тавьвал юу гэж хариулах вэ? 질문 드린 겁니다. За асуусан шүү дээ тийм ээ. 대답을 좀 해보세요. За хариулаарай. 내 인생에서 가장 중요한 문제가 있다면 뭘까? Миний амьдралд хамгийн чухал асуудал гэвэл тэр нь юу вэ? 구원하는 거. 그 중요한 문제가 그 중요한 질문이 오늘 본문에 나오죠? Тэр чухал асуулт нь энэ үндсэн ишлэлээр гарч шүү дээ тийм ээ. 사람들이 인자를 누구라 하느냐? Хүмүүс хүнийг хүүг хэн гэж дуудаж байна вэ? 너희는 Та нар 나를 누구라 하느냐? намайг хэн гэж бодож байна вэ? 예수님을 누구로 아느냐? 어떤 분으로 아느냐?
하는 것이 가장 중요한 문제입니다. Тэгэхээр Есүсийг хэн гэж мэдэх вэ? Ямар нэгэн гэж мэдэх вэ гэдэг нь хамгийн чухал асуулт. 그렇죠? Тийм биз? 예수님을 어떤 분으로 아느냐, 어떻게 아느냐 하는 것이 그 사람의 영원한 운명을 결정짓기 때문입니다. Тэгэхээр Есүсийг хэн гэж мэдэж байгаа нь бас хэрхэн мэдэж байгаа нь тэр хүний мөнхийн хувь тавиланг шийдэх болно. 예수님께서 이런 말씀했어요. Есүс ийм үг хэлсэн. 너희가 만일 내가 그인 줄 믿지 아니하면 너희 죄 가운데서 죽으리라. Хэрв та нар намайг тэр мөн гэдгийг мэдэхгүй бол та нар гим нүгэлтэй байсаар байна. Мөхөх болно. 다시 말하면 인생에서 가장 중요한 문제는 예수님을 어떤 분으로 아느냐 하는 겁니다. Өөрөөр хэлэх юм бол амьдралын хамгийн чухал асуудал нь Есүсийг хэн гэж таньж байгаагаар шийдэгдэж байна. 근데 세상 사람들 중에는 예수님에 대해서 전혀 관심이 없는 사람, Гэхдээ энэ ертөнцийн Есүсийн талаар ямар ч анхааралгүй хүн 또 예수님을 오해하고 있는 사람들이 많죠. бас Есүсийн талаар буруу ойлгож байгаа хүмүүс олон байдаг. 그래서 오늘 말씀을 시작하기 전에 Тэгэхээр өнөөдрийн үгийг эхлэхээс өмнө 구약 성경에 기록된 한 가지 전쟁에 대해서 말씀을 좀 드리려고 합니다. хуучин гэрээн дээр бичигдсэн нэг дайны талаарх үйл явдлыг харъя. 다윗이 이스라엘 왕으로 있을 때에 Давид Израилийн хаанаар байх үед 이스라엘과 암몬 족속 간에 전쟁이 있었어요. Израиль болон Аммончуудын хооронд дайн болсон. 근데 이 전쟁이요, Гэтэ энэ дайн нь 다른 전쟁과 좀 다른 게 있습니다. өөр дайнуудаас нэг онцлогтой. 대부분의 전쟁은 경제적인 이익을 얻고자 하기 위한 목적으로 전쟁이 벌어집니다. Дийлэнх дайнууд бол эдийн засгийн үр өгөөжийг олохын тулд энэ дайныг өдөөдөг. 전쟁의 99%가 경제적인 이익을 얻기 위한 목적으로 이루어지는 겁니다. Тэгэхээр энэ дайны 99% нь эдийн засгийн ашигыг олохын тулд болдог. 근데 이 이스라엘과 암몬 족속 간의 전쟁은 그런 이유가 아니었어요. Гэтэ энэ Израильчууд болоод Аммончуудын хоорондын дайн ийм шалтгаантай байгаагүй. 오해 때문에 벌어진 전쟁이거든요. Буруу ойлголтоос үүдсэн дайн. 여기 마태복음 16장 잡아두시고 Матай 16 дугаар бүлгээ авчургаар авчуулаад 역대상 19장을 보겠습니다. 1-р шаш дээр 19-өөс харъя. 역대상 19장 1-р шаш дээр 19. 1절부터 4절입니다. 19-ийн 1-ээс 4-р ишлэл. 역대상 19장 1절부터 4절. 1-р шаш дээр 19-ийн 1-ээс 4. 477 дугаар хуудас. 천천히 읽어 드릴게요. За удаанаар уншаад өгье. Тэгтэл Аммончуудын хаан Нахаш өөд болж түүний хүү оронд нь хаан болов. Тэгэхэд Давид эцэг нь надад инрэл хайр үзүүлсний адил би ч Нахашийн хүү Хануунд инрэл хайрыг үзүүлье гэд эцгийнх нь тухайд түүнийг тайлгаруулахаар Давид элч нарыг илгээв. Давидын элч нар Ханууныг тайлгаруулахаар Аммоны хөвгүүдийн нутагт ирэв. Аммоны хөвгүүдийн төшмөд Хануунд танд тайлгаруулагчдыг илгээснээрээ Давид эцгийг тань хүндэлж байна гэж та бодож байна уу? Хотыг маань судлан тандаж тэгээд орвонгоор нь хөмрүүлэх гэж түүний зарснаар ирсэн босуу гэв. Тиймээс Хануун Давидын зарс нарыг барьж сахлыг нь хусаад хувцсыг нь өгзөг хаваар нь голоор нь тариад буцааж явуулав. 다윗이 왕으로 있을 때에 Давид хаан байх үед 이스라엘과 암몬 족속은 서로 동맹 관계, 좋은 관계를 유지하고 있었습니다. Израильчууд болон Аммончууд хоорондоо ийм найртай байсан. 자, 어느 날 암몬 족속의 왕이 죽었다는 소식이 들려왔어요. Нэгэн өдөр Аммончуудын хаан үхсэн гэсэн мэдээг сонссон. 그래서 다윗은 암몬 족속의 왕이 죽은 것을 애도하고 슬픔을 표현하기 위해서, 마음을 표현하기 위해서 사절단을 보냅니다. Тиймээс Давид Аммончуудын хаан нас орсон гэдгийг сонсоод гашуудаад тэгээд гашуудсан сэтгэлээ илэрхийлэхийн тулд элч нараа явуулдаг. 그런데 여기서 문제가 생깁니다. Гэтэл энэ дээр асуудал үүсэж байна. 어떤 문제죠? Ямар асуудал вэ? 암몬 족속들의 신하들이, 암몬 족속의 왕의 신하들이 다윗의 생각을 오해한 거죠. Аммончуудын хааны түшимлэн Давидыг буруу ойлгосон байна. 우리 침략하려고 뭔가 구실을, 이유를 만들려고 이 신하를, 자기 신하를 보냈다. Бидэн рүү довтлохын тулд ямар нэгэн шалтгаан болгоод түшимлээ биднэр рүү явуулсан байна. 그죠? Тийм бааз. 다윗은 정말 좋은 뜻에서 그 아버지가 죽었으니까 그 아들을 위로하고 마음을 표현하기 위해서
이 신하들을 보내는데 Давид үнэхээр сайн сэтгэлийн үднээс эцэг нь нас орсон учраас хүүгийн тайтгаруулахаар өөрийн түшимлээ явуулсан. 저 다윗이 전쟁하려고 우리에게 지금 뭔가 전쟁 벌이려고 뭔가 이유를 핑계거리를 만들려고 지금 신하를 보냈다 이렇게 오해를 한 겁니다. Гэтэл Давид биднэртэй дайдахын тулд ямар нэгэн шалтгаан тоочоод ийхүү түшмэлдээ явуулж гинэ гэж буруу ойлгосон. 그래서 Тэгээд 결국은 전쟁을 하게 됐어요. 그죠? эцэстээ дайн өдөөгддөг. 그죠? Тийм биз дээ. 이 전쟁은 Энэ дайн нь 오해에서 시작된 겁니다. буруу ойлголтоос үүдсэн. 결과는 어떻게 됐습니까? Үр дүн нь юу болсон бэ? 암몬 족속이 망했습니다. Аммончууд хүүс тэмтрэгдсэн. 역대상 20장, За 1-р шаштар 20 дугаар бүлэг 20장 1-р шаштар 20 1절부터 3절까지 한번 읽어보겠습니다. 1-ээс 3 дугаар ишлэлийг уншия. Хавар цаг хаадын дайнд морддог үеэр Йоб цэргийн хүчээ удирдан явж Аммоны хөгүүдийн нутгийг сүрүүлээд Рабад ирж бүслэн авав. Давид харин Иерусалимд үлджээ. Йоб Рабаг цохон устгалаа. Давид тэдний хааны титмийг толгойноос нь авчээ. Тэрээр үүнийг нэг талаант алтны жинтэй эрдний чулуу суулгасан болохыг олж гарав. Тэр титмийг Давидын толгойд өмсгөжээ. Тэр хотоос Давид маш их хэмжээний ол зомог авчив. Тэрээр хотод байсан хүмүүсийг гарган авчираад хөрөө, төмөр, зээдүү, сүхээр хийх ажилд тавьжээ. Аммоны хөгүүдийн бүх хотод Давид энэ мэтээр үйлдэв. Тэгээд Давид болон бүх ард олон Иерусалимд буцаж ирэв. 1절에 보면 요압이 랍바를 쳐서 함락시켰다고 되어 있는데 Эндээс харах юм бол Йоб Раббаг ирж бүслээд тэгээд цохон устгалаа гэж байна. 랍바가 요압 족속의 수도거든요, 수도. Тэгэхээр энэ Рабба гэдэг нь болохоор Йоб үндэсний Аммончуудын нийслэл байна. 네? 그러니까 이 수도를 정복했다는 것은 이 암몬 족속이 진멸당했다 그런 뜻입니다. Тэгэхээр энэ нийслэлийг нь эзэлж авсан гэдэг нь Аммончуудыг хүүс тэмтэрсэн гэсэн үг. 암몬 족속은 다윗의 선한 뜻을 오해함으로써 전쟁을 하게 됐고 Аммончууд Давидын сайн хүслийг буруу ойлгоод дайн ихсэн. 전쟁에서 패해서 나라가 망했습니다. Дайнд ялагдаад усан сүрсэн. 자, 생각해 봅시다. Бодож үзье. 자, 하나님께서 성경에 이러한 사건들을 기록해 주신 이유가 뭘까요? Бурхан Библиэлд ийм үйл явдлыг бичиж өгсөн шалтгаан нь юу вэ? 우리에게 무엇을 교훈해 주기 위한 걸까요? Бидэнд яг юуг сургамжлахын тулд вэ? 여기서 다윗은 예수님을 예표합니다. Энэ дээр Давид гэдэг нь Есүсийг илтгэж байна. 예수님은 다윗의 후손으로 오셨잖아요. Есүс Давидын үр удам болж ирсэн. 그렇죠? Тийм биз? 암몬이라는 한 나라가 다윗의 선한 뜻을 오해함으로써 망하게 됐다면 Аммон гэдэг нэг ус Давидын сайн хүслийг буруу ойлгоод сүрсэн бол 인간을 사랑하셔서 즉 우리를 사랑하셔서 자기 독생자를 보내주신 하나님의 선하신 뜻을 오해한다면 хүн төрлөختнийг хайрлсан, биднийг хайрлсан Бурхны сайн хүслийг бид буруу ойлговол 그 인생은 얼마나 더 비참해지게 될까? тэр хүний амьдрал хичнээн өрөвдөлтэй болох вэ? 그렇죠? Тийм биз? 제가 아까 중요한 질문 드렸잖아요. Би сая чухал асуулт тавьсан шүү дээ. 인생에서 가장 중요한 문제는 Энэ амьдралд хамгийн чухал асуулт нь 예수님을 어떤 분으로 아느냐, 어떻게 아느냐 하는 것이라고 말씀드렸습니다. Есүсийг хэн гэж мэдэж байгаа, ямар нэгэн гэдгээр мэдж байгаа нь чухлаа гэсэн. 자, 그런데 예수님은 그 중요한 질문을 어느 지교에서 하셨느냐? Гэхдээ Есүс тэр чухал асуудлыг аль нутагт тавьсан бэ? 가이사라 빌립보라고 나와 있습니다. Цезрийн Филипп гэж гарч байгаа. 그죠? 마태복음 16장 Матай 16. 오늘 본문으로 돌아가 보겠습니다. Өнөөдрийн үндсэн ишлэл рүүгээ буцаж очие. 마태복음 16장 Матай 16 13절 13 дахь ишлэл 읽어드리겠습니다. уншаад өгье. Цезэр Филиппийн нутагт Есүс ирээд шавнараасаа хүмүүс хүний хүүг хэн гэрж ярьж байна вэ гэж асуухад 예수님께서 제자들에게 나를 누구로 아느냐? 라는 이 중요한 질문을 하신 것이 가이사라 빌립보라고 되어 있습니다. Есүс шавнараасаа хүмүүс намайг хэн гэж таньж байна гэсэн чухал асуултыг Цезрийн Филиппийн нутагт тавьсан байна. 이 가이사라 빌립보가 우상 숭배와 아주 밀접하게 관계된 곳입니다. Энэ Цезэр Филиппийн нутаг бол хиймэл шүтэнтэй маш ойр байсан тийм нутаг байна. 솔로몬의 범죄 이후로 하나님께서 이스라엘을 북이스라엘과 남유다로 나누시죠. Соломоны гим нүглээс хойш бурхан Израильийг хойд Израиль өмнөд Юда гэж хуваасан. 하나님은 여로보암에게 이스라엘의 왕이 될 것을 미리 말씀해 주셨습니다. Бурхан Робонд Израилийн хаан болох болно гэж урьдчилж эхэлж өгсөн. 그리고 그가 하나님 말씀에 순종했을 때에 그 나라를 견고하게 해주겠다고 약속하셨습니다. Тэрээр бурхны үгэнд дуулууртай байх үед улсыг нь батчин бэхжүүлэх болно гэж амласан. 근데 이 여로보암이 어떻게 했습니까? Гэтэл энэ Робом хаан яасан бэ? 하나님의 말씀대로 약속대로 왕이 됐는데
Бурхны амлалтын дагуу хаан суудал суусан. 하나님 말씀 불순종하고 자기 수단, 자기 방법대로 나라를 지키려고 베델과 단에 우상을 만들어 세웁니다. Гэхдээ Бурхны үгэнд дуулгаргүй байгаад өөрийн арга замаар өөрийнхөө тэр Бетан даанд хиймшвтэнийг босгодог. 그래서 시간 갈수록 이스라엘들은 점점 하나님을 떠나서 결국은 아수르에 의해서 멸망을 당하게 되죠. Цаг хугацаа өнгөрөөд Израильчууд хиймшвтийн сүтсээр хагаад эцэстээ Ассираар дамжуулан сүрдэг. 근데 이 여로보암이 왕이 되고 나서 베델과 단에 금송아지 우상을 세웠는데 Энэ Еробоам хаан болоод Бетел даанд алтан тугал хийсэн. 단이 북이스라엘 제일 북쪽 끝이거든요. 단이 Даан нь болохоор Израилийн хойд талын хамгийн захд байдаг газар. 거기가 바로 가이사라 빌립보입니다. Тэр нь одоогийн энэ Цэзрийн Филиппин нутаг байна. 아시겠어요? Ойлгосноо? 단 여기가 바로 가이사라 빌립보 지역입니다. Тэр энэ Даан гэдэг нь Цэзэр Филиппин нутаг байна. 말씀드린 대로 북이스라엘 제일 북쪽 위쪽 끝에 있었기 때문에 이방인의 땅과 가까웠습니다. Түрүү хэлсэнчлэн Израилийн хамгийн хойд захт нь байдаг учраас харийнхан хүмүүстэй их ойр дотно байсан. 여로보암 때 이미 우상을 만들어 세워놨고 Еробоам хааны үед аль хэдийн хиймшвтэнэ босгосон. 이방인들과 가까이 지내기 때문에 자연스럽게 이방인의 풍습, 문화, 우상 숭배 이런 것들을 받아들이게 된 겁니다. Харийнхантай ойр дотно байсан учраас харийнхны соёл, зан заншил тэгэл хиймшвтэнийг ч гэсэн оруулж ирсэн. 그래서 이 가이사라 빌립보 지역에는요 하나님도 섬기면서 우상도 섬기는 이 혼합 신앙이 생기게 됐습니다. Цэзэр Филиппин нутаг энэ харийнхантай ойр байсан учраас энэ итгэлэн ч гэсэн бүр холимог завхарсан байна. 이해되십니까? Ойлгосноо? 자 그런데 구약 성경 스바냐에 보면 이런 말씀이 기록되어 있습니다. Тэгээ хуучин гэрээний Зефания номон дээрээс харах юм бол ийм үг бичигдсэн байдаг. 스바냐의 주제가 뭐냐면은 Тэгэхээр энэ Зефанягийн гол сэдв нь юу вэ гэхээр 마지막 날 있을 하나님의 심판의 날을 뜻합니다. төгсгөлийн цаг үед болох Бурхны шүүлтийн өдрийг илтгэдэг. 스바냐는 마지막 때에 온 세상에 임할 하나님의 심판이 그 내용의 주제입니다. Зефания номон дээр энэ дэлхийн төгсгөлд Бурхны шүүлт бух тэр агуулга гардаг. 근데 스바냐서에 누가 그런 마지막 날 심판을 받느냐? Тэгвэл энэ Зефания номон дээр хэн тэр төгсгөлийн цаг үед шүүлтийг амсах вэ? 이러이러한 자를 하나님이 벌하시겠다, 심판하시겠다고 말씀하셨는데요. Ийм хүмүүсийг Бурхан шийтгэж шүүх болно гэж айлцсан. 잠깐 찾아보겠습니다. Хамтдаа хайж 구약 олно. 성경 스바냐, Хуучин гэрээ Зефания, 마태복음 앞에 말라기 있고, Матай номны урд Малаки байгаа. 말라기 앞에 스가랴 있고, Малаки номны урд Захария байгаа. 스가랴 앞에 학계 있고, Захария номны урд Хагге байгаа. 학계 앞에 스바냐 있습니다. Хагге номны урд Зефания байгаа. 스바냐 1장 Зефания 1 2절부터 1059-р удас 9절입니다. 2-оос 9-р ишлэл 스바냐서 1장 Зефания 1-ийн 2절부터 9절. 2-оос 9 1059-р удас. 자, 읽어 드릴 테니까 눈으로 잘 따라서 읽어 보세요. 어떤 사람들을 하나님이 마지막 때 심판하시겠다고 말씀하셨는지. За уншаад өгье нүдэрээ гүйлгээд сайн хараарай. Ямар хүмүүсийг Бурхан төгсгөлийн цаг үед шүүх болно гэснийг хараарай. Би газрын гадаргаас бүх зүйлийг бүрэн арчих болно гэж эзэн тунхаглаж байна. Би хүн ба амьтныг бүрэн арчих болно. Би тэнгэрийн шувуудыг, далайн загаснуудыг, балгаснуудыг буруудтай хамт бүрэн арчих болно. Би газрын гадаргаас хүнийг таслах болно гэж эзэн тунхаглаж байна. Тиймээс би өөрийн мотрыг Юдагийн эсрэг болон Иерусалимийн бүх оршин суугчдын эсрэг сунгана. Би Баалын үлдэгдлийг мөн шүтээний тахилч нарын нэрсийг тахилч нартай хамт энэ газраас таслах болно. Байшингийн дээвэр дээр тэнгэрийн эрхэст мөргөгсөд доош мэхийж эзэн тангараглагчж Мелкомор бас тангараглагсад эзнийг дагахаас эргэж бутсан. Эзнийг хайгаагүй эсвэл түүнээс асуугаагүй хүмүүсийг би таслах болно. Эзэн Бурхны өмнө чимээгүй байна. Учир нь эзний өдөр ойрхон байна. Учир нь эзэн тахилыг бэлтгэсэн. Тэр өөрийн зочдоо ариусгасан. Дараа нь эзний тахилын өдөр ирэхэд би хааны хөвгүүд болох жононгуудыг харийн хувцаар өөрсдийгөө хувцалсан бүх хүнийг шийтгэх болно. Сүмийн босгон дээр дэвхэцдэг бүх хүмүүсийг болон эзнийхээ гэрийг хүчирхийлэл худал хуурмгаар дүүрэгдэг хүмүүсийг би тэр өдөр шийтгэх болно. 참 무서운 말이죠. Их аимшигтэй угаад 하나님이 마지막 날 심판하실 때에
정말 무자비하게 그냥 심판하시겠다고 말씀하고 있는 겁니다. Тэгэхээр бурхан төгсгөлийн үед шүүлтэй болгохдоо маш аимшигтайгаар шүүх болно гэж хэлж 여기 байна. 보면은 4절에 Эндээс харах юм бол 4절 5절에 дөрөвдөр- 보면 바알, 뭐 금아림, 말감 이런 우상의 이름이 나오죠. За энэ дээрээс 5 4 5 дээрээс харах юм бол Баал, Милкорам тэгээд Милком гэсэн шүтэнүүд гарч байна. 우상 섬기는 자들 심판하겠다고 말씀하시는 겁니다. Хиймэл шүтэн шүтгч нарыг шүүх болно гэдгийг хэлж байна. 또 뭐라고 되어 있습니까? Өөр юу гэсэн байна вэ? 하나님을 섬기면서 우상을 섬기는 자들도 심판하겠다 말씀하셨습니다. Бурханд мөрөгдөгч гэсэн хиймэл шүтэнд шүтж байгаа хүмүүсийг бас шүүх болно гэж. 그죠? Тийм багаз. 또 하나님을 섬기면서 1월 성실, 해, 달, 별을 섬기는 자들도 심판하겠다 말씀했습니다. Бас бурханд үйлчлэнгээ Тэнгэрийн их хэсэг мөрөгсдөд нар сар оддыг шүтдэг хүмүүсийг бас шүүх болно гэж байна. 노아 때 있었던 홍수 심판 때는요, 바다의 물고기는 죽지 않았는 심판받지 않았는데요. Ноагийн өдрүүдэд үерээр энэ дэлхийг шүүх үед далайн загаснууд шүүгдээгүй. 마지막 불심판 때는요, 하늘과 땅을 싹 다 불태워 버립니다. Харин 바다, төгсгөлийн 하늘과 땅과 바다를 싹 다 불태워 버립니다. харин төгсгөлийн галан шүүлт үед тэнгэр газар тэгээд далайг ч гэсэн бүгднийг устгах болно. 하나님을 경고했습니다. Бурхан анхааруулсан. 한 사람도 결단코 심판을 피하지 못하리라고 경고하셨어요. Нэг ч хүн хоцорч шүүлтээс мултрахгүй гэж анхааруулсан. 또 Бас 8절에 뭐라고 되어 있습니까? 8 дээр юу гэж байна вэ? 이방의 의복을 입은 자들을 바랄 것이라. Харийн хувцаар өөрсдийгөө хувцалсан хүмүүсийг шийтгэх болно. 그죠? Тийм багаз. 이방의 의복, 옷이라는 건 그 사람을 나타내 주는 겁니다. Тэгэхээр харийн хувцас энэ хувцас гэдэг зүйл бол тухайн хүнийг илтгэдэг. 의사는 Эмч хүн 뭐 입어요? юу өмсдөг вэ? 흰 가운 입습니다. 그죠? Халаад өмсдөг шүү дээ, тийм ээ? 경찰은 뭐 입어요? Цагдаа ямар хувцас өмсдөг вэ? 경찰이 제복을 입습니다. Цагдаагийн хувцас өмсдөг. 옷은 그 사람을 나타내 주는 겁니다. Хувцас тухайн хүнийг илтгэдэг. 다시 말씀드릴게요. Дахин хэлье. 옷이란 그 사람의 그 사람이 어떤 사람인지를 나타내 주는 거예요. Хувцас гэдэг нь тухайн хүн ямар хүн бэ гэдгийг хэлж өгдөг. 근데 하나님의 선택받은 백성들이 이방인의 의복을 입었다? 그럼 무슨 뜻일까요? Гэтэ бурхнаар сонгогдсон ард түмэн харийнхны хувцсыг өмссөн гэдэг нь юу гэсэн утгатай вэ? 하나님 믿는다고 말은 하는데, Бурханд итгэж гинэ гэж ярьж байна. 그죠? Тийм багаз. 불신자들처럼 이방인들처럼 살아간다 뜻입니다. Гэтэ үйл итгэгч нар шиг харийнхан шиг амьдрж гинэ гэдгийг хэлж байна. 하나님은 그런 자들도 심판하시겠다고 말씀하십니다. Бурхан тийм хүмүүсийг хүртэл шүүх болно гэж айлцсан. 자, 성경은 혼합 신앙을 심판하신다고 하나님 분명히 말씀했습니다. Библи холимог итгэлийг заавал шүүх болно гэж 하나님도 айлцсан. 믿고 우상도 섬기고, Бурханд ч үйлчлээд хиймэл шүтэнд ч мөрөгж байгаа юм. 하나님도 믿고 세상도 사랑하고, Бурханд ч итгээд энэ ертөнцийг ч хайрлаж байгаа юм. 하나님 그런 사람 반드시 심판하시겠다고 말씀하신 겁니다. Бурхан ийм хүнийг гарцаагүй шүүх болно гэж айлцсан. 성경은 구원받은 성도들에게 세상과 구별되어야 될 것을 말씀하고 있습니다. Библи аврагдсан итгэгч нарыг энэ ертөнцөөс тусгаарлагдж гэж айлцсан. 참된 생명을 갖고 있는 성도는 Жинхэнэ амьтаа итгэгч 세상으로부터 구별되게 되어 있습니다. энэ ертөнцөөс ахуулан тусгаарлагддаг. 병 한 병에다가 물과 기름 넣고서 아무리 섞으려고 흔들어도 섞이지 않죠? Нэг савнд ус тосыг хийгээд хичнээн сэгсэрсэн ч холилддгүй шүү дээ. 그죠? Тийм биз? 성격이 다르기 때문입니다. Зан чанар нь өөр байгаа учраас тийм байна. 우리가 한 세상에 이 한 동네에 믿는 사람과 믿지 않는 사람이 함께 살고 있지만 Бид нар нэг ертөнц дээр нэг газар итгэдэг хүн үйл итгэгч нар холилдоод амьдарч байгаа ч гэсэн 구원받은 그리스도인은 세상 사람과 결코 섞일 수가 없어요. аврагдсан итгэгч хизээж энэ ертөнцийн хүнтэй холилдох боломжгүй. 섞인다면 생명이 없는 사람이죠. Холилдож байнаагүй л тэр хүнд ам алга. 그죠? Тийм биз? 창세기 1장에는 하나님께서 천지를 창조하신 사건이 기록되어 있습니다. Эхлэл 1-р бүлэг дээр бурхан тэнгэр газрыг бүтээсэн үйл явдал бичигдсэн. 처음 하나님께서 빛을 비추셨죠? Бурхан эхлээд гэрлийг тусгасан. 빛을 비추고 나니까 빛과 어둠이 구별됩니다. Гэрэл тусгасан чи гэрэл харанхуй салдаг. 천지 창조 6일 동안 계속 하나님께서 말씀을 주셨죠, 세상에. Тэнгэр газрын 6 өдрийн бүтээлийн турш бурхан энэ ертөнцид байнга өгөө өгсөн. 위로부터 계속해서 말씀이 내려올수록 어떤 일이 벌어집니까? Дээрээс байнга үг бууж ирэх болгонд ямар зүйл болсон? 세상은 더욱더 구별됩니다. Энэ ертөнцөөс улам их тусгаарлагдсан. 그렇죠? Тийм биз? 빛과 어둠이 구별됩니다. Гэрэл харанхуй 궁창 тусгаарлагдсан. 위의 물과 궁창 아래 물이 구별됩니다. Тэнгэрийн дээрх ус болоод тэнгэрийн доорх ус салдаг. 땅과 바다가 구별됩니다. Газар далай салдаг. 동물과 식물이 구별됩니다. Мал амьтад болоод ургамал ногоос тусдаа салдаг. 그리고 짐승과 사람이 구별됩니다. Тэгээд бас амьтан болоод хүн ч гэсэн тусдаа гардаг. 창세기 1장에서 시작된 구별 역사가 최종적으로 끝나는 곳이 천국과 지옥입니다. Тэгэхээр энэ эхлээд 1-р бүлэг дээр гарч байгаа энэ бүтээлийн бүхэл
энэ тусгаарлалтын үйл явдал нь эцэстээ там диважингаар тусгаарлагдах болно. 정말 구원받으면 구원받은 성도의 신앙 생활 속에서도 구별의 역사가 계속 나타나게 되어 있습니다. Үнэхээр аврагдах юм бол аврагдсан хүний итгэлийн амьдрал донд ч гэсэн үргэлжлүүлэн энэ тусгаарлалт явагддаг. 나타나고 있나요? Энэ тусгаарлалт явагдаж байна. 나타나고 있지 않다면 처음부터 빛을 받지 않은 사람입니다. Явагдахгүй байнаг бол анханасаа гэрлийг аваагүй хүн байна гэсэн. 정말 구원받은 사람은 성도는 생활 속에서 구별의 역사가 계속해서 나타나게 되어 있습니다. Үнэхээр аврагдсан итгэж амьдрал дотроо энэ тусгаарлалтыг байнга явуулж байдаг. 세상으로부터, Энэ ертөнцөөс авах, 죄로부터, гимнүглээс авах, 거짓된 것으로부터, худал хоормгоос 우상 авах, 숭배로부터 хиймэл шүтэнээс авах, 구별돼야 됩니다. тусгаарлагдах хэрэгтэй. 제가 작년에 이제 그 홉도 오기 전에 중앙교회에서 이제 어린이 천국 잔치를 하고 왔거든요. За би өнгөрсөн жил ховд руу ирэхээс өмнө төв чуулган дээр хүүхдийн мөнхийн усны найрыг хийсэн. 퀴즈를 냈어요. 집회 중간에 이제 퀴즈 아이들한테 Хүүхдүүдэд дундуур нь семинарын дундуур асуулт тавьсан. 맞힌 아이들한테 이제 뭐 사탕을 줬거든요. Тэгээд асуултанд зөв хариулсан хүүхдүүдэд чихэр өгсөн. 어떤 애가 맞췄어? Нэг хүүхэд зөв хариулчихсан. 오랫동안 교회를 다닌 것 같아요. Удаан хугацаанд сүмд явсан юм шиг байна. 나와서 상품을 받아갑니다. За тэгэл ирээл одоо шагналаа авахаар гарч байна. 어떻게 받았는지 아세요? Яаж авсныг мэдгүй. 그래서 제가 뭐라 그랬어요, 막. 응? Тэгээ би хэлсэн. 뭐 하는 거냐고 지금. Юу хийж байгаа юм бэ? 구원받은 성도들 중에도요 우상의 습관이 남아 있는 분들이 참 많아요. Аврагдсан итгэгчнэр дотроо ч гэсэн шүтэнтэй холбоотой зуршил нь үлдчихсэн байна. 그죠? Тийм биз? 이렇게 뭐 이렇게 사탕 같은 게 주면 어떻게 해요? Чихэр өгвөл яах вэ? 꼭 여기다 손을 대, 그죠? Заавал тэнд гараа хүргэн штэ. 이거 왜 하는 거야 이거? Яагаад ингэж хийдэг вэ? 이게 우상 숭배 습관들이에요. Эн чинь одоо хиймэл шүтэний зуршил байна. 그리스도 이런 거 하면 안 됩니다. Христэд итгэгчнэр ийм зүйл хийж болохгүй. 뭐 물론 이제 부적 같은 거 붙인 거 뭐 어떤 집 신방 가면 우리 식구들 신방 가면 그 옆집 보면 뭐 가시나무 이렇게 나무까지 이렇게 문에다 꼽아놓은 것들이 있죠, 그죠? За зарим итгэгч ахын дүүсийнхээ гэрлүүн айлчлаар очих юм бол хажуу айлынх нь одоо үүд хаалган дээр ингээл мод үлгцэн байдаг штэ тийм ээ. 귀신 들어오지 말라고. Чөтгөр битгий ороорой гэд. 아 귀신이 나무까지 무서워서 안 들어와요? Энэ чөтгөр модноос айгаад орж ирэх үү гэж юу? 어리석기는 아유 Монхог байгаа штэ. 그런 거 그리스도인들 그런 거 따라하면 안 됩니다. Христэд итгэгчнэр тийм зүйлийг дагаж үйлдэж болохгүй. 혹시라도 그런 거 남아 있으면 갖다 딱 버리세요. Магадгүй тийм зүйл гэрт нь үлдчихсэн бол аваад хаяарай. 하나님 싫어하는 거 하면서 복 받으려고 하지 마시고. Бурхны дургүй зүйлийг үйлдэнгээ ёроол авах гэж гордох хэрэггүй. 자, 예수님 당대 이 가이사라 빌립보 지역의 사람들은 Есүсийн тухайн үед энэ Цэзрийн Филиппийн нутагт 이렇게 하나님 섬긴다고 하면서 우상도 섬겼어요. Бурханд үйлчилж байна гэж хэлж байгаа хэрнээ шүтэн шүтчихсэн хүмүүс байсан. 그러니까 당연히 예수님에 대해서 오해하는 거예요. Тиймээс л мэдээж энэ Есүсийн талаар буруу ойлгоо. 인도에는 3억 3천 가지 신이 있습니다. Энэгтгэд 330 сая бурхан байдаг. 인도에만. Энэгтгэд л гэхэд 인도 사람들도 예수님 믿습니다. энэгтгэх хүмүүс ч гэсэн Есүс итгэдэг. 근데 어떻게 믿는지 아세요? Гэтэ яаж итгэдгийг мэдхүү? 자기들이 믿고 있는 3억 3천 가지 신 중에 하나의 신으로 믿는 거예요. Өөрсдийнх нь итгэж байгаа тэр 330 сая бурхтынх нь нэг гэж итгэдэг. 이 믿음 가지고 천국 갈까요? Энэ итгэлээр диваж руу очиж чадах уу? 그들은 심판받고 지옥 갈 겁니다. Тэд бүгдээрээ шүүгдээд там руу явах болно. 맞죠? зөв биз? 하나님은 혼합 신앙을 싫어합니다. Бурхан холимог итгэлд дургүй байдаг. 생각을 해보십시오. Бодоод үзээрэй. 컵에다가 먹으면 몸에 좋은 음식하고 독하고 같이 섞어서 마시면 어떻게 될까요? За энэ аяганд идүүл сайн тийм эм болоод хортой холиод өгвөл юу болох вэ? 건강해질까요? Эрүүл болох уу? 혹시 모르죠. 죽은 다음에 건강해질지, 그죠? За магадгүй шүү дээ өгсний дараа эрүүл болчих ч магадгүй. 죽습니다. Гэхдээ үхий шүү дээ. 맞죠? Зөв биз? 하나님도 믿고 우상도 믿고 Бурханд ч итгээд шүтээнд ч итгэв. 하나님도 사랑하고 세상도 사랑하고 Бурхныг ч хайрлаад энэ ертөнцийг ч хайрлаад. 하나님은 심판하시겠다고 말씀하신 겁니다. Бурхан шүүх болно гэж айлцсан. 참된 생명은 참된 믿음은 죄로부터 우상으로부터 구별되는 겁니다. Жинхэнэ итгэл гим нүглээс ахуулаад шүтээнээс ахуулан тусгаарлагддаг. 자, 우리가 본문에서 알 수 있는 사실은 Бид нар энэ үндсэн ишлэлээс олж болох 예수님 당시에 많은 사람들이 예수님을 오해하고 있었다는 겁니다. Есүсийн тухайн үед Есүсийг маш олон хүмүүс буруу ойлгож байсан. 마태복음 16장입니다. Матай 16 дугаар бүлэг 16장 13절 14절 Матай 16-гийн 13 14
같이 한번 읽어볼까요? За хамт уншия. Цэзэр Филиппийн нутагт Есүс ирээд шавнараасаа хүмүүс хүнийг хүү хэн гэж ярьж байна гэж асуухад тэд зарим нь баптист Иохан, зарим нь Элия, зарим нь Иремья эсвэл иш үзүүлэгчдийн нэг гэдэг гэхэд 자, 예수님께서 제자들에게 물어보죠. Есүс шавнараасаа асуусан. 사람들이 나를 누구로 아느냐? Хүмүүс намайг хэн гэж мэдэж байна вэ? 제자들이 참 대답하기 어려웠을 거예요. Энэ шавнар нь ч гэсэн хариулахад хэцүү байсан 왜 ба. 어려웠냐면은 Яагаад хэцүү байсан бэ гэхээр 당대 많은 사람들이 예수님을 욕하고 비난했거든요. тухайн үед олон хүмүүс Есүсийг хараад доромжилж 저 байсан. 사마리아 사람이다. Энэ бол Самар хүн, 귀신 들렸다. чөтгөрт эзэмдүүлсэн хүн. 이단의 괴수 뭐그 뭐지? 온 유대인을 소욕해 하는 사람이다. Бүх 유대чүүдийг хуурсан тийм хүн. 그 뭐래요? 목수의 아들이다. За, Мужааны хүү. 예수님 고향 사람들이 특별히 예수님을 그 목수의 아들이라고 생각했어요. Есүсийн төрсөн нутгийн хүмүүс ч гэсэн Есүсийг Мужааны хүү л гэж бодож байсан. 근데 예수님이 제자들한테 사람들이 나를 누구라 하느냐 이렇게 물어보시니까 Гэтэ Есүс шавнараасаа хүмүүс намайг хэн гэж дуудаж байна гэж асуусан чинь 제자들은 참 대답하기 어려웠을 것 같아요. 그죠? энэ шавнар нь ч гэсэн хариулахад хэцүү байсан байж таарна штэ. 그래서 Тэгээд 그나마 좋은 얘기들을 골라서 한 거예요. тэр дундаас их сайн сонсогч байгаа тэр зүйлсүүдийн сонгоод хэлсэн. 14절에 14 дээр 더러는 세례 요한이라고 합니다. зарим нь баптист Иохан гэж байна. 어떤 사람은 엘리야라고 합니다. зарим нь Элия гэж байна. 어떤 사람은 예레미야나 구약 선지자 중에 한 사람이라고 합니다. зарим нь Иремья эсвэл иш үзүүлэгчдийн нэг гэж хэлж байна. 근데 오늘날에도요. Гэтэ өнөө цаг ч гэсэн 이 기독교를 이 예수님을 오해하는 사람들 참 많죠. Христ итгэл Есүсийг буруу ойлгодог хүмүүс үнэхээр олон штэ. 제일 많이 듣는 말이 뭐예요? хамгийн олон удаа сонсдог, их сонсдог үг нь юу вэ? 외국 종교다. Гадаадын шашин. 그죠? Тийм биз? 기독교가 외국 종교입니까? Христ итгэл гадаадын шашин уу? 기독교가 외국 종교면 왜 그 사람은 외국 땅에 살고 있는 겁니까? 하나님이 만드신 세상에 살지 말고 딴 데서 살아야지. Яагаад энэ Христ итгэл гадаадын шашин байсан бол тэр хүмүүс яагаад өөр газарт амьдрах уу? Бурхны бүтээсэн ертөнцид амьдарч байна вэ? 그잖아요. Тийм биз дээ? 말도 안 되는 얘기를 하고 있는 거예요. Байж боломгүй юм ярьж байна. 오늘날에도 이렇게 예수님을 오해하고 악하게 말하는 사람들이 많습니다. Өнөө цаг ч гэсэн Есүсийг буруу ойлгож бүр хорон муугаар хэлж байгаа хүмүүс олон байна. 근데 앞에서 말씀드린 것처럼 Түрүүн хэлсэнчлэн 예수님을 어떻게 아느냐 하는 것이 그 사람의 영원한 운명을 결정한다고 말씀드렸습니다. Есүсийг хэрхэн таньж мэдж байгаагаар тухайн хүний хувь тавилан шийдэгдэнэ гэж хэлсэн. 구약 성경 호세아를 보겠습니다. Хуучин гэрээний Хосеа номноос харъя. 4장 Хосеа 4, 6절입니다. Хосеа 4-ийн 6, 호세아서 4장 6절. Хосеа 4-ийн 6. 1013 дахь удас 4장 6절. 4-ийн 6. 같이 읽어볼까요? За хамт уншия. Ард түмэн минь мэдлэг дутснаас болж устгагдсан. Чи мэдгээл татгалзсан учир би ч чамайг тахилч минь байгаас татгалзсан. Чи бурхныхаа хуулийг мартсан болохоор би ч бас хүүхдүүдийг чинь мартах болно. 내 백성이 지식이 없음으로 망하는도다. Ард түмэн минь мэдлэг дутснаас болж устгагдсан. 하나님이 탄식하시는 거죠. Бурхан ингэж гашуудж байна. 하나님 만드신 세상에서 Бурхны бүтээсэн ертөнцид 하나님 주신 것을 먹고 마시고 살고 있는데 Бурхны өгсөн зүйлсийг идэж ууж хэрэглэж 하나님을 байгаа юм. 모른다? Бурхныг мэдэхгүй байна. 하나님이 탄식할 만하죠, 그죠? Бурхан гашуудахаар хэмжээний яваад 그렇지 않아요? тийм байгааз 내가 자식을 키웠는데 би үр хүүхдээ 이 өсгсөн. 자식의 부모를 몰라요. Гэтэл тэр үр хүүхэд маань эцэг гэхэд танихгүй байна. 탄식해야 되겠죠, 그죠? Тэгвэл гашуудах хэрэгтэй үстэй. 맞죠? Зөв биз? 지금 상황이 그렇다는 거예요. Одоо энэ ертөнцийн байдал тийм байна. 여기서 말하는 지식은 어떤 지식을 말할까요? Энэ дээр хэлж байгаа мэдлэг гэдэг нь ямар мэдлэгийг хэлж байгаа 돈 вэ? 버는 지식을 말하는 게 아닙니다. Мөнгө олох мэдлэгийг хэлээгүй. 그죠? Тийм биз? 학교에서 배우는 지식을 말하는 게 아니죠. Сургууль дээрээс сурсан мэдлэгийг хэлээгүй. 어떤 지식을 말하는 겁니까? Тэгвэл ямар мэдлэгийг хэлж байна вэ? 하나님을 아는 지식을 말하는 겁니다. Бурхныг таньж мэдэх мэдлэгийг хэлж байна. 창조주. 나를 그때 만드신 그분을 아는 지식. Намайг бүтээсэн тэр нэгнийг мэдэх мэдлэг. 이게 Энэ нь 인생을 살아가는데 가장 중요한 겁니다. хүн амьдрахад хамгийн чухал. 요한복음 Иохан 17장. 17, 요한복음 17장 3절. Иохан 17-гийн 3, 1221-р удас 17장 3절을 같이 읽어보죠. 17-гийн 3-ыг хамт уншия. Цорын ганц үнэн бурхан таныг болон таны илгээсэн Есүс Христийг мэдэх нь мөнхийн ам мөн.
정말 중요한 말씀입니다. Маш чухал үг байна. 예수님도 사람이 영생 얻기 위해서는 Есүс гэсэн хүн мөнх амьтаа болохын тулд 유일하신 참 하나님과 예수님을 알아야 된다 말씀했습니다. цорын ганц үнэн бурхан болоод Есүсийг таньж мэдэх хэрэгтэй гэсэн. 왜 믿어야 된다고 말씀하지 않고 알아야 된다고 말씀했을까요? Яагаад итгэх хэрэгтэй гэж хэлэхгүйгээр мэдэх хэрэгтэй гэж хэлсэн бэ? 확실히 아는 것이 Баттай мэдэх нь 확실히 믿는 것이기 때문입니다. баттай итгэж байгаа хэрэг учраас тийм байна. 모르는 것은 믿을 수 없습니다. Мэдхгүй зүйлдээ итгэхийн 물론 аргагүй. 모르면서 믿는다고 말하는 사람들 있죠? Мэдээж мэдхгүй хэрнээ итгэдэг гэж ярьдаг хүмүүс 그건 믿는 게 байдаг. 아닙니다. Тэр нь итгэж байгаа хэрэг биш. 그런 믿음 가지고는 천국 못 가죠. Тийм итгэлээр диважн руу явж чадахгүй. 심판이 작전된 세상에 살면서요. Шүүлтэн товлогдсон энэ ертөнцид амьдарч байгаа хэрнээ. 죄 때문에 지옥 갈 인생이 가장 중요한 문제가 뭘까요? Гэм нүглээс олж там руу явах хүнд хамгийн чухал асуудал нь юу вэ? 자신을 죄와 사망에서 구원해 주실 그 예수 그리스도를 아는 겁니다. Өөрийг нь гэм нүгэл үхлийн иргэшээлээс аварч өгөх Есүс Христийг мэдэх нь байна. 그 지식은 Тэр мэдлэг нь 성경을 통해서 얻죠. Библиэр дамжуулан олж авна. 그렇죠? Тийм биз? 그래서 예수님께서 요한복음 5장 39절에 말씀했잖아요. Тиймээс Есүс Иохан 5-ын 39 дээр хэлсэн шүү дээ. 너희가 성경에서 영생 얻는 줄 생각하고 성경을 상고하거니와 Та нар бичвэрүүдэд мөнх амьбий гэж боддогдол түүнийг нэгтэлтгаа. 이 성경이 곧 내게 되어 증거하는 것이로다. Тэдгээр нь намайг гэрчилдэг билээ. 구원받기 위해서 성경을 배워야 되지만 Аврагдахын тулд Библиэс сурах хэрэгтэй хэдий ч 또 구원받은 성도는 더욱더 구원받은 사람답게 살아가기 위해서 성경을 배워야 됩니다. бас аврагдсан итгэгчнэр юу юунаас илүүгээр аврагдсан хүн шиг амьдрахын тулд Библиэс сурах хэрэгтэй. 근데 예수님의 12 제자 중에 Есүсийн 12 шавь дундаас 우리가 주목할 한 사람이 있습니다. бидний анхаарах нэг хүн байна. 가룟 유다. Искариот Юдас. 아십니까? Мэдхүү? 가룟 유다 3년 반 동안 예수님 따라다니면서 Энэ Искариот Юдас 3.5 жилийн турш Есүсийг дагаж явсан ба 예수님이 행하시는 많은 천국 복음도 듣고 Есүсийн үйлдэл бүхий л тэр олон сайн мэдээний тэр Диожингийн сайн мэдээг сонссон хэрнээ 예수님이 행하시는 많은 표적도 봤습니다. Есүсийн үйлдэл олон гайхамшигыг харсан. 누구보다도 정말 예수님 가까이에서 구원받을 수 있는 가장 많은 은혜와 기회를 받은 사람입니다. Хэн хүнээс илүү Есүстэй хамгийн ойр байгаад аврагдах тэр боломж нэгүслийг олж авсан хүн. 여러분들은 성경을 통해서 저의 설교를 듣지만 이 가룟 유다는 예수님께서 직접 들었거든요. Та бүхэн энэ Библиэр дамжуулан миний сургаалыг сонсож байгаа шиг Искариот Юдас боддоор Есүсээс сонссон. 가룟 유다는 예수님께서 나사로를 살리실 때 거기 있었을 겁니다. Энэ Искариот Юдас Есүс Лазарыг амьдлуулах үед тэнд байсан. 예수님께서 오병이의 기적을 행하실 때도 거기 있었을 겁니다. Есүс таван талах хоёр загсаар гайхамшигыг үлдэхэд тэнд ч гэсэн байсан. 예수님께서 물 위로 걸어오실 때도 가룟 유다는 거기 있었습니다. Есүс усан дээгүүр алхах үед ч гэсэн Искариот Юдас тэнд байсан. 자, 그런데 성경 보면요. Энэ Библиэс харвал 가룟 유다는 예수님을 한 번도 주님이라고 부른 적이 없습니다. энэ Искариот Юдас Есүсийг нэг ч удаа эзэн гэж дуудаж байгаагүй. 항상 선생님이라고 불렀습니다. Хизээд багш гэж дууддаг байсан. 선생님. Багшаа. 무슨 뜻입니까? Юу гэсэн үг вэ? 예수님은 가룟 유다를 뭐라고 말씀하셨죠? Есүс Искариот Юдас юу гэж хэлсэн бэ? 마귀라고 했습니다. 마귀. Диавол гэж хэлсэн. 가룟 유다가 마귀가 아니고요. 가룟 유다 속에 마귀의 역사가 있다는 거예요. Энэ Искариот Юдас диавол биш. Энэ Искариот Юдас дотор диавол ороод ажилласан гэсэн. 요한복음 6장입니다. Иохан 6 дугаар бүлэг 6장. 70절 71절 70 71-р ишлэл. 요한복음 6장 70절 71절 Иохан 6-гийн 70 71 읽어드리겠습니다. уншаад өгье. Есүс тэдэнд би та нарыг 10 хоёулангчин сонгосон биш үү? Гэтэл та нарын нэг нь диавол байна гэлээ. Есүс Искариотын Симоны хүү Юдасыг хэлжээ. Тэр 12-ын нэг бөгөөд Есүсийг барьж өгөх гэж байв. 자, 우리 생각을 해봐야 됩니다. Бүгдээрээ бодож үзэх хэрэгтэй. 어째서 가룟 유다는 3년 반 동안 예수님 따라다니면서 Яагаад Искариотээс 3.5 жил Есүсийг дагаж явсан юм бэ? 예수님이 행하시는 많은 표적도 보고 Есүсийн үйлдэл олон гайхамшигыг хараад 예수님이 하시는 많은 말씀도 들었는데 Есүсийн айлцсан олон үгсийг сонссон хэрнээ 구원을 받지 못했을까? аврагдаж 왜 чадаагүй. 이러졌을까? Яагаад алдагдсан бэ? 그죠? Тийм биз дээ? 성경에 그 이유를 이렇게 말씀하고 있습니다. Библи тэр шалтгааныг нь ингэж хэлж байна. 한 가지 사건을 살펴보겠습니다. Нэгэн үйл явдлыг 요한복음 ажиглаж 12장입니다. Иохан 12 3절부터 6절 3-аас 6 дугаар ишлэл.
요한복음 12장 3절부터 6절 Иохан 12-ийн 3-аас 6 같이 읽어보겠습니다. хамт уншия. Тэгтэл Мария маш үнэтэй цэвэр нардын 1 литра үнэр тос аваад Есүсийн хөлийг тосолж үсээрээ арчив. Гэр нь тосны анхлан үнрээр дүүрлээ. Харин шавнарынх нь нэг түүнийг барьж өгөх Искариотын Юдас яагаад энэ тосыг 300 динараар зарж ядууст өгсөнгүй вэ гэв. Тэрээр ядуусын талаар санаа тавьсандаа бус харин хулгайч байсан болохоор тэгж хэлжээ. Тэр мөнгөний хүүдийг барьж дотор нь хийснийг авчигдаг байжээ. 마리아는 예수님께서 이제 잠시 후에 십자가에 죽으셔야 된다는 것을 알고 예수님의 장사를 준비했습니다. Мария Есүс хэсэг хугацааны дараа үхэн гэдгийг мэдээд өөрийнх нь оршуулгад бэлдсэн байна. 마리아는 예수님의 죽음을 장사를 준비하기 위해서 귀한 향유를 준비해서 그것을 예수님께 부어드렸죠. Мария Есүсийн үхэл зориулаад үнэт анхлам тосыг авчираад Есүсийн хөл цутгадаг. 자, 그런데 가룟 유다가 마리아의 행동을 책망합니다. Гэтэл Искариотын Юдас Мариагийн үйлдэлийг зэмлдэг. 그죠? Тийм биз? 칭찬한 게 아닙니다. Магтаагүй, 책망합니다. зэмлсэн. 왜 책망했죠? Яагаад зэмлсэн бэ? 겉으로는 가난한 자들 생각하는 것처럼 말했지만 Гадна талдаа бол ядуусыг бодсон сэтгэлээр хэлж байгаа ч гэсэн 사실은 그 돈을 자신이 갖고 싶었거든요. үнэндээ тэр мөнгийг өөрөө авахыг хүссэн. 성경은 가룟 유다를 가리켜서 도적이라고 얘기하고 있습니다. Библи Искариотын Юдасыг хэлэхдээ хулгайч гэж хэлсэн. 그는 헌금한 돈을 조금씩 빼갔습니다. Тэр нь өргөл орсон мөнгнөөс баг багаар хумсалж авдаг байсан. 누구든지 욕심이 있죠. Хинт ч байсан шунал байгаа. 다 욕심이 있습니다. Бүгдэнд нь шунал бий. 맞죠? 저도 тийм 욕심이 있습니다. Надад ч гэсэн шунал байгаа. 저도 돈 좋아할까요, 싫어할까요? Би ч гэсэн мөнгөнд дуртай болов, дургүй болов. 저도 좋아해요. Би ч гэсэн дуртай. 돈 있으면 아이스크림 사 먹어 이런 생각이 들거든요. Мөнгөтэй бол зарим авч иднэ гэсэн бодол төрдөг. 저도 돈 좋아합니다. Би ч гэсэн дуртай мөнгө. 사람은 다 욕심이 있습니다. Бүх хүнд шунал бий. 문제는 뭡니까? Асуудал нь юу вэ? 욕심을 절제하느냐, 절제하지 못하느냐가 문제입니다. Энэ шунлаа захирч чадчихэв үү, захирч чадахгүй байна уу гэдг нь асуудал. 가룟 유다는 이 물질에 대한 돈에 대한 욕심을 절제하지 못했어요. Энэ Искариотоос шунал мөнгөнд хандсан сэтгэлээ барьж чадаагүй. 그래서 결국은 그는 자기를 구원하러 오신 예수님을 은 30에 팔아버리잖아요. Тиймээс тэрээр эцэстээ өөрийг нь аврахаар ирсэн Есүсийг 30 мөнгөн зоосоор худалддаг. 그렇죠? Тийм биз? 예수님이 은 30에 팔려갈 뿐이 아닙니다. Есүс 30 мөнгөн зоосонд худалдах хэмжээний хүн биш. 그죠? Тийм биз? 가룟 유다는 자기 영혼을 은 30에 팔아버린 겁니다. Искариотын Юдас өөрийн сүнсээ 30 мөнгөн зоосоор худалдсан байна. 근데 세상에요. Энэ ертөнцид 가룟 유다 같은 사람이 많습니다. Искариотын Юдас адил хүмүүс олон бий. 교회 안에도요. Чуулган дотор ч гэсэн 가룟 유다 같은 사람이 많습니다. Искариотын Юдас адил хүмүүс олон. 가룟 유다가 이방인이 아니었다는 것을 생각을 해야 됩니다. Энэ Искариотын Юдас харь хүн байгаагүй гэдгийг бодох хэрэгтэй. 그는 유신적으로 이스라엘 사람이었고요. Махбодийн хувьд Израиль хүн байсан. 예수님의 12제자 중에 한 사람이었습니다. Есүсийн 12 шавийн нэг нь байсан. 누구보다도 정말 구원받을 수 있는 충분한 은혜와 기회를 받은 사람이었는데 Хэн хүнээс ч илүү аврагдах хангалттай тэр боломж нэгүсдийг олсон хүн. 결국은 이뤄졌습니다. Эцэстээ алдагдсан. 자, 근데 성경은요. Энэ Библи 우리가 볼 수 없는 가룟 유다의 마음 속에서 나타났던 변화들에 대해서 이렇게 기록해 주고 있습니다. бидний харах боломжгүй Искариотын Юдасын сэтгэлд байсан зүйлсүүдийг ингэж хэлж байна. 요한복음 13장 Иохан 13 2절입니다. 2 дугаар ишлэл. 요한복음 13장 2절. Иохан 13-ийн 2 자, 읽어보겠습니다. уншия. Оройн зоогийн үеэр Есүсийг бариулах санааг Симоны хүү Искариотын Юдасын зүрхэнд диавол хэдийнэ өгөхөд 마귀가 가룟 유다의 마음 속에 예수님을 팔 생각을 넣었다고 돼 있죠. Есүсийг бариулах санааг Симоны хүү Искариотын Юдасын зүрхэнд диавол хэдийнэ өгсөн гэж байна. 그죠? Тийм богоц. 자, 그럼 봅시다. Тэгвэл харъя. 가룟 유다가 올바른 생각 마음을 갖고 있는 사람이었다면 어떻게 했어야 됐을까요? Искариотээс зөв сэтгэл, зөв бодолтой хүн байсан бол яах байсан бэ? 아이고 내가 이런 생각을 한다면 아이고 안 되지. Би ийм зүйл бодож болохгүй штэ. 그죠? Тийм биз? 그런데 어떻게 했어요? Гэтэ яасан бэ? 그냥 받아들였습니다. Зүгээр л тэр бодлоо хүлээгээд авчихсан. 그 다음에가 이제 문제입니다. Түүний дараах нь асуудал болж байна. 13장 27절. 13-ийн 27, 27절 27 읽겠습니다. уншия. Талхны хилтерхийг аваад түүнд сатан шүглөв.
Тэгтэл Есүс Юдаас үйлдэх юмаа түргэн үйлд гэлээ. 사단은 처음에 유다의 마음속에 예수님을 팔 생각을 넣었습니다. Сатан эхлээд Юдасын зүрх сэтгэлд Есүсийг зарах тэр бодлыг оруулсан. 그다음에 어떻게 했어요? Түүний дараа юу болсон бэ? 사단이 들어갑니다. Сатан ороод ирчихсэн байна. 잘 보십시오. Сайн хараарай. 마귀도 그리스도인들에게 죄를 지을 생각을 넣어줄 수 있습니다. Диавол ч гэсэн Христэд итгэгчнүүд гэм нүгэл үйлдэх бодлыг оруулж өгдөг. 근데 죄는 누가 짓는 겁니까? Гэтэ гэм нүглийг хэн хийдэг вэ? 마귀가 짓는 게 아닙니다. Диавол хийдэг юм биш. 마귀는 생각을 넣어줍니다. Энэ диавол бодлыг нь оруулж өгдөг. 그리고 그 생각을 어떻게 받아들이냐 아니면 거절하느냐는 것은 결국 각 사람의 책임입니다. Гэтэ тэр бодлыг хүлээж авч гин үү, татгалзаж гин үү гэдг нь хүн тус бүрийн 근데 хариуцлага. 마귀가 넣어주는 생각을 내가 딱 받아들이잖아요. Гэтэ бузар сүнсний оруулж өгсөн бодлыг би авна штэ. 어떤 일이 벌어집니까? Ямар зүйл болох вэ? 마귀가 나를 주장합니다. Энэ бузар сүнс намайг захирна. 죄를 짓도록. Гэм нүгэл үйлдэхээр. 그래서 죄를 짓는 거예요. Тэгээд гэм хийдэг. 죄는 마귀가 짓게 하는 게 아니고 내가 내 의지로 짓는 겁니다. Тэгэхээр энэ гэм нүглийг бузар сүнс хийлгэж байгаа юм биш. Би гэм нүглийг өөрийн хүслээр үйлдэж байна. 죄에 대한 책임이 마귀한테 있다면 각 사람이 죄 때문에 심판받을 이유가 없죠. Гэм нүглийн хариуцлага диаволд байсан бол бурхан хүн тус бүрийг шүүх шаардлагагүй штэ. 그렇죠? Тийм 하나님 биз? 마귀만 심판해서 지옥 보내면 되잖아요. Бурхан зөвхөн диаволыг шүүгээл там руу явуулахад 근데 болно. 성경에 뭐라고 되어 있습니까? Гэтэ Библи юу гэж хэлсэн бэ? 하나님이 선악간에 각 사람을 심판하신다고 말씀했잖아요. Бурхан сайн муу үйлдсэн бүх зүйлсийн төлөө шүүх болно гэсэн. 그것은 Тэр нь 책임이 хариуцлага нь 각 사람에게 있다는 뜻입니다. хувь хүнд байгаа гэсэн. 맞죠? Зөв биз? 자, 하나님께서 이 성경에다가 가룟 유다에 대한 얘기를 기록해 주신 이유는 뭘까요? Бурхан энэ Библиэлд Искариотын талаар Юдасын талаар хэлж өгсөн шалтгаан нь юу вэ? 교회를 다니지만 Сүмд явж байгаа ч 교회 гэсэн. 안에도요. Сүм дотор ч гэсэн. 가룟 유다 같은 사람이 있을 수 있기 때문입니다. Искариотын Юдас адил хүн байж болох учраас. 다시 말씀드리지만 Дахин хэлж байна. 가룟 유다는 예수님을 몰랐던 사람이 아닙니다. Искариотын Юдас Есүсийг таниагүй хүн биш. 그는 3년 반 동안 예수님 따라다녔던 사람입니다. 3.5 жилийн турш Есүсийг дагсан хүн. 오랜 시간 동안 교회 생활합니다. Удаан хугацааны турш чуулганы амьдралаар 교회 나와서 амьдарч 말씀을 듣습니다. 자기 영혼이 구원받을 말씀을 충분히 듣습니다. сүмд ирээд өөрийнх нь сүнс аврагдах боломжтой тэр үгийг хангалттай сонссон. 여러 번 회개할 수 있는 기회도 얻습니다. Олон удаа гимших боломжийг авсан. 그러나 정말 구원 얻지 못하고 이뤄지는 사람이 있습니다. Гэтэ үнэхээр аврагдаж чадахгүй алдагдж байгаа хүмүүс байдаг. 그 이유가 뭘까요? Тэр шалтгаан нь юу вэ? 재물과 세상을 사랑하는 마음 때문입니다. Эд хөрөнгө энэ ертөнцийг хайрлсан сэтгэл байгаа учраас тийм. 성경은 말씀하고 있습니다. Библи хэлж байна. 요한 1서 1-р Иохан 2장입니다. 2 1382 дахь удас 15절 15 дахь ишлэл 2장 15절입니다. 2-ын 15 읽어보겠습니다. унши хорвоо хийгээд хорвоогийн юмсад бүү дурал хэн нэг нь хорвоо дуралдаг бол түүнд эцгийн хайр алга. 세상을 사랑하는 자의 마음속에는 하나님을 사랑하는 마음 있다 없다? Хорвоог хайрлаж байгаа хүний сэтгэлд эцгийг хайрлах сэтгэл байна уу гинүү байхгүй гинүү? 없다 없다. Байхгүй. 빛과 어둠이 함께 할 수 없는 것처럼 Гэрэл харанхуу хамт оршдгүй гэдэг. 물과 기름이 섞일 수 없는 것처럼 Ус тос холилдгүй гэдэг. 세상도 사랑하면서 하나님 사랑할 수가 없다는 거예요. Энэ ертөнцийг ч хайрлангаа бурхныг хайрлах боломжгүй гэж байна. 저는 가끔 상담할 때 이런 사람 만납니다. Би хаяа зөвлөгөө өгөхөд ийм хүнтэй таардаг. 말씀 다 들었습니다. Үгийг бүгднгийн сонссон. 하나님 계신 거 알겠대요. Бурхан байгаа гэдгийг мэдчихэв. 믿어진대요. 너무 확실히 믿어진대요. Үнэхээр баттай итгэж ин. 마지막 때 살고 있는 것도 알겠대요. Төгсгөлийн цаг үед амьдарч байгаа ч мэдж ин. 자기가 회개하지 않으면 지옥 간다는 것도 알겠대요. Өөрөө гэмшихгүй бол там руу явна гэдгээ ч мэдж ин. 근데 놀라운 말을 합니다. Гэтэ гайхалтай үг хэлдэг. 세상이 좋아요. Би ертөнцид дуртай. 세상이 좋대요. 세상이 좋대요. Энэ ертөнц дуртай гинэ. 세상 불탈 때 같이 불타고 지옥 가겠대요. Энэ ертөнц галаар шатах үед хамтдаа шатаад там руу явна гин. 제가 뭐 더 이상 무슨 얘기를 해줘요 그러면? Би тэрнээс хойш өөр юу хэлж өгөх вэ? 그냥 그러세요 그랬어요. Тэгээрэй гэсэн үү? 그냥 그러세요 그러고 그냥 보냈어요. Тэгээрээгээ явуулсан. 말로는 그렇게 안 하지만 Яг үгээрээ тэгэж хэлэхгүй байгаа ч гэсэн 마음속으로는 세상이 아직도 좋고 아직도 세상이 살만하고 이렇다면 сэтгэлдээ үнэхээр энэ ертөнц сайхан амьдрахад тухтай байвал 그는 정말 하나님 사랑하는 사람이 아닙니다. 정말 하나님을 사랑하는 사람이 아니라고. тэр нь үнэхээр бурхныг хайрлаж байгаа хүн биш. 잠언 1장
Сургаалт үгс 1. 잠언 1장 22절부터 23절입니다. Сургаалт үгс 1-ийн 22-оос 23. 중요한 말씀이죠. Их чухал үг байна. 같이 읽어보겠습니다. Хамт уншия. Гинэнчүүдээ та нар хэдий болтол гиндэл мунхлаа хайрлах бай. Хэр удаан басамжлагсад басамжлаа багтаж мунхууд мэдлэхийг үзэн ядах бай. Гисгэлдэд минь эргэн ханд. Тэгвэл би сүнсээ та нар дээр бэлгуулна. Үгээ би та нарт мэдүүлнэ. 23절까지. 나의 책망을 듣고 돌이키라. Гисгэлдэд минь эргэн ханд. 하나님 누구에게 성령을 주시고 누구에게 복음을 깨닫게 하시느냐? Бурхан хүнд ариун сүнсээ өгөөд хүнд сайн мэдээг ухааруулдаг бай. 돌이키는 자에게. Эргэж байгаа хүнд 알겠어. мэдж байна. 성경 다 알겠어. Библийг бүгдийг 하나님 мэдж 계신 것도 байна. 알겠고 Бурхан байгааг 영혼 мэдж 있는 것도 байна. 알겠어. Сүнс байгааг мэдж 마지막 байна. 때 살는 것도 알겠어. Төгсгөлийн цаг үед амьдарч байгаач мэдж байна. 돌이키지 않아요? Гэхдээ эргэхгүй бай. 그 사람은 구원 못 받는 겁니다. Тэгвэл тэр хүн аврагдаж чадахгүй. 왜? 세상이 좋거든. Яагаад? ертөнц сайхан байгаа учраас. 두 번째 우리가 본문에서 주목할 것은요. Хоёрт нь бид үндсэн ишлэлээс харах зүйл нь 예수님을 향해 믿음을 고백했던 베드로입니다. Есүс хандсан итгэлээ өтсөн Петр байна. 마태복음 16장 Матай 16 15절부터 15-аас 17절까지 17 дугаар ишлэл 15절부터 17절 같이 읽겠습니다. 15-аас 17-г хамт уншия. Тэр харин та нар намайг хэн гэж хэлэх вэ гэсэнд Симон Петр та бол Христ амьд бурхны хүү мөн гэв. Есүс түүнд хариудан Йоногийн хүү Симоно чи ерөөлдөөе. Учир нь үүнийг чамд мах цус чинь биш харин тэнгэр дэх эцэг минь илчилсэн юм. 예수님께서 이제 제자들에게 물어봅니다. Есүс шавнараасаа асууж байна. 그럼 너희들은 나를 누구로 아느냐라고 물어보셨죠. Тэгвэл та нар намайг хэн гэж хэлэх вэ гэж асуусан. 자, 그때 베드로가 예수님 향해서 이렇게 대답합니다. Тэр үед Петр Есүст хандан ингэж хэлж байна. 주는 그리스도시요 Та бол Христ, 하나님의 살아계신 하나님의 아들입니다. амьд бурхны хүү мөн. 예수님, 당신은 주, Есүс та бол эзэн, 그리스도, Христ, 구원자, аврагч, 하나님. бурхан. 올바르게 한 겁니다. 그죠? Зөв хариулж штэ. 이런 말은 하나님께만 할 수 있는 말이잖아요. Ийм үгсүүдийг зөвхөн бурханд хандан л хэлэх 우리가 боломжтой. 사람에게 주, Бид эзний хүмүүсийг эзэн, 나의 구원자, миний аврагч, 하나님 бурхан 이렇게 말할 수 없잖아요. гэж хэлж чадахгүй штэ. 그죠? 팀에서- 이런 말은 하나님에게만 할 수 있는 거예요. Ийм үгийг зөвхөн бурханд хандан л хэлж чадна. 베드로는 예수님을 하나님으로 알고 있었던 겁니다. Тэгэхээр Петр бурхныг Есүсийг бурхан гэж мэдэж байна. 베드로뿐만 아니라 당대에 예수님 당대에 비록 적은 수의 사람이지만 예수님을 이렇게 올바르게 알고 믿었던 사람들이 있었습니다. Петрээр зогсохгүй тухайн үед хэдийгээр цөөхөн хүмүүс байсан ч гэсэн Есүсийн талаар зөвөр таньж мэдэж ойлгож байсан. 성경은 이렇게 말합니다. Библи ингэж хэлж байна. 너희가 Та нар 믿음에 있는가 너희 자신을 시험하고 너희 자신을 확증하라. итгэлт байгаа эсгээ шалга өөрсдийгөө судал. 믿는다고 다 천국 가는 거 아니죠. Итгэлээгээ деважн руу явдаг юм биш үү? Тийм биз? 천국 갈 믿음 있고 지옥 갈 믿음도 있어요. Деважн руу явах итгэл байна, там руу явах итгэл байна. 참된 믿음이 있고 거짓된 믿음이 있거든요. Жинхэнэ итгэл байна, хуурамч итгэл байна. 그렇죠? Тийм биз? 그런데요. Гэхдээ 내가 주님을 어떻게 알고 믿느냐, 이게 내가 정말 구원받은 믿음을 갖고 있느냐를 확인해 보려면 어떻게 될까요? бид Есүсийг үнэхээр хэн гэж мэдж байгаа? Үнэхээр деважн руу явах итгэлтэй байгаа эсхийг яаж шалгах вэ? 성경에서 내가 성경대로 믿고 있느냐를 확인해 봐야 됩니다. Би яг Библийн жишгийн дагуу итгэж ийн үгүй юу гэдгээ шалгах хэрэгтэй. 성경과 다르게 믿고 있다면 내 믿음이 잘못된 거죠. Библиэс өөрөөр итгэж байвал миний итгэл буруутсан байна. 맞죠? Зөв биз? 성경대로 믿고 있다면 내가 올바른 믿음을 갖고 있는 거예요. Библийн дагуу итгэж байвал би зөв итгэлтэй байна 자, гэсэн. 그런데 성경은 예수님에 관해서 뭐라고 말합니까? Гэтэ Библи Есүс хандан Есүсийн талаар юу гэж хэлж байна вэ? 예수님이 하나님이신 것을 분명하게 증거해주고 있습니다. Есүс бурхан гэдгийг тодорхой гэрчилж байна. 시편 Дуулал 2편을 보겠습니다. 2 дугаар бүлэг. 시편 2편. Дуулал 2. 오늘 내용은 참 중요한 내용이라고 말씀드렸어요. 그죠? Өнөөдрийн агуулга их чухал гэж хэлсэн тийм ээ. 시편 2편 1절부터 7절.
Дуулал 2-ын 1-ээс 7. 이것은 예수님의 초림과 예수님의 재림에 대해서 예언해주고 있는 말씀입니다. Энэ нь Есүсийн эхэлж ирэх болоо дахин ирэлтийн талаар зөвгөнсөн үг байна. 자, 여기서 예수님에 대해서 뭐라고 말하고 있는지를 잘 주목해 볼 필요가 있습니다. Энэ дээр Есүсийн талаар юу гэж хэлж байгааг анхаарах хэрэгтэй. 1절부터 7절 1-ээс 7 읽어보겠습니다. уншия. Үндэснүүд юунд өөмөлдөн, ард түмнүүд дэмий юунд хувилдөн, эзэн ба түүний тослогдсон нэгнийг эсэргүүцэн газар дэлхийн хаад сууцгааж захирагчид хоорондоо зөвлөлдөж хэлэхдээ бид тэдний гинжийг тасалж хүлгийг нь өөртөө зайлуулцгаая гэх боловч тэнгэр залрагч инээж байна. Тэднийг эзэн тохуурхаж байна. Тэгээд тэрээр тэдэнд уур юугаараа айлдаж хилэн юугаараа айлган би ариун уул Сиондо өөрийн хааныг өргөмжилсөн гэлээ. Би эзний зарилгийг тунхаглана. Тэр надад хэлэхдээ чи миний хүү өнөөдөр би чамайг төрүүлв. 7절까지 읽었습니다. За 7 дугаар ишлэл 2절에 хүртэл. 보면 2-оос харвал 여호와와 그 기름 부음 받은 자라고 돼 있죠. эзэн ба түүний тослогдсон нэгэн гэж байна. 그죠? Тийм богоц 물어볼게요. 여호와는 누구고 기름 부음 받은 자는 누굴까요? эзэн гэж хэн түүний тослогдсон нэгэн гэж бас хэн бэ? 여호와는 Эзэн нь 성부 하나님, эцэг бурхан, 기름 받은 자는요. тослогдсон нэг нь 예수님 말하는 겁니다. Есүсийг хэлж байна. 기름 받은 자라는 얘기는 메시아 그리스도라는 뜻입니다. тослогдсон нэг нь гэдэг нь Месиа, Христ гэсэн утгатай. 아시겠어요? ойлгосноо? 다른 말로 구원자 그런 뜻입니다. өөрөөр хэлбэл аврагч гэсэн утгатай. 예수님이 구원자라는 뜻이에요. Есүс гэдэг нь аврагч гэсэн утгатай. 6절에 6 дээр 내가 나의 왕을 내 거룩한 산 시온에 세웠다. би өөрийн ариун улс Сиондо өөрийн хааныг өргөмжилсөн. 내 왕. өөрийн хаан 예수님 왕입니다. 주죠. 그죠? Есүс бол хаан эзэн. 그죠? Тийм биз? 7절에 7 дээр 너는 내 아들이라. чи бол миний хүү. 오늘날 내가 너를 낳았다. өнөөдөр би чамайг 두 төрүүлв. 가지 말해 주는 겁니다. хоёр зүйлийг 너는 내 хэлсэн. 아들이라. Чи миний хүү. 예수님이 누구의 아들이라고요? Есүс хэний хүү гинөө? 사람의 아들이 아닙니다. Хүний хүү биш шүү дээ. 하나님의 아들이다. Бурхны хүү. 무슨 뜻이에요? Юу гэсэн үг вэ? 예수님의 신성, 하나님 되심을 말해 주는 겁니다. Есүсийн бурхан чанар, бурхан гэдгийг хэлж өгч байна. 그리고 되게? 오늘날 내가 너를 낳았다 이 말은 Өнөөдөр би чамайг төрүүлвэ гэдэг үг. 하나님이신 그분이 육신을 입고 이 땅에 오셨다 그런 뜻입니다. Бурхан болох тэрээр махбодоор энэ газарт ирсэн гэдгийг хэлж байна. 예수님은 하나님이시면서 또한 사람이시죠. Есүс бурхан гэдэг ч бас хүн. 그죠? Тийм биз? 성경 그렇게 증거해 주고 있습니다. Библи энэ хүү гисчилж байна. 이사야서 Исая 9장 9 780 дахь удас 이사야서 9장 6절입니다. Исая 9-ийн 6 우리 잘 아시는 말씀이죠? бидний сайн мэддэг үг байна. 9장 6절 같이 읽어보겠습니다. 9-ийн 6-ыг хамт уншийе. Учир нь бидний төлөө хөвгүүн төрж бидэнд хүү өгөгдсөн аж засаглал түүний мөрөн дээр байж түүний нэрийг гайхамшиг зөвлөгч хүчит бурхан мөнхийн эцэг энхийн жонон гэж дуудана. 한 아기가 우리에게 났다. Нэгэн хөвгүүн төрж 예수님이 하나님이 한 아기의 모습으로 오셨다. 예수님의 인성, 사람 되심을 뜻하는 겁니다. Есүс нэгэн хөвгүүний төхрөөр ирсэн гэдэг нь Есүсийн хүн чанар, хүн гэдгийг илтгэж байна. 그런데 그분이 누구라고 되어 있냐면 한 아들을 우리에게 주셨다고 되어 있죠. Тэрэн дээр юу гэж хэлж ийнэ вэ гэхээр бидэнд хүү өгөгдсөн гэж байна. 하나님의 아들, 예수님의 신성을 말하는 겁니다. Бурхны хүү Есүсийн бурхан чанарыг хэлж байна. 뒤에 더 자세하게 나오죠. За түүний хойноос нарийн гарч 그 байна. 이름은 기묘자라, Түүний нэрийг гайхамшиг зөвлөгч, 모사라, хүчит бурхан. 전능하신 하나님이라, 모사, 기묘자, 모사, 네, 여기 하나로 다 나와 있어요. 전능하신 하나님이라, 자, гайхамшиг зөвлөгч, хүчит бурхан гэж байна. 영존하신 아버지라, Мөнхийн эцэг, 평강의 왕이라. энхийн жонон. 자, 이사야 선지자가 예수님에 관해서 설명할 때, 예언할 때에 Исая иш үзүүлэгч Есүсийн талаар зөвнөхдөө 어떻게 설명합니까? юу гэж тайлбарж байна вэ? 예수님은 하나님이시고 Есүс бол бурхан, 사람이시다 бас хүн 라고 설명해 주는 겁니다. гэж тайлбарлаж байна. 그리고 예수님께서 죽으시고 부활하시고 승천하신 후에 Есүс үхээ дахин амьлаа дээш өргөгдсөний дараа 이 사도들이 이제 성령의 감동으로 예수님 복음을 전하잖아요. иш нар нь ариун сүнсний хөдлөлөөр сайн мэдээг тараадаг. 그때 이렇게 전합니다. Тэр үед ингэж хэлдэг. 사도행전 2장 보겠습니다. Үйлс 2 дугаар бүлэг 사도행전 2장
Үлс 2 36절. 36 дугаар ишлэл. 1231 дэх удас 2장 36절. 같이 읽겠습니다. 2-ын 36-ыг хамт уншийе. Бурхан тиймээс та нарын цовдлогдсон тэр Есүсийг эзэнч Христ болгосныг Израилийн айл бүхэн баттай мэдэгтун гэв. 초대교회 성도들이 목숨을 걸고 전했던 복음의 내용이 무엇이냐? Анхны чуулганы итгэгчнэр амнасаа дэнжин тавиад сайн мэдээг тараажсэн шалтгаан нь юу вэ? 예수님의 죽으심과 Есүсийн 부활입니다. үхэл болоод дахин амьлал. 너희가 예수님 배척하고 시접박아 죽였지만 Та нар Есүсийг эсэргүүцээ загалмай дээр цовдлсон ч гэсэн 하나님은 그 예수님을 주와 그리스도가 되게 하셨다. Бурхан тэр Есүсийг эзэн Христ болгосон. 예수님 한 분의 죽으심으로 우리 죄가 용서될 수 있는 이유는 무엇입니까? Есүс их ганц нэгэн үхээд бидний бүх гэмнүгэл уучлагдсан тэр шалтгаан нь юу вэ? 그분이 Тэр нэгэн 하나님이시기 때문입니다. Бурхан учраас тийм байна. 맞죠? зөв биз? 그분이 우리 같은 평범한 사람이라면 예수님 한 분 죽었다고 우리 죄 용서 안 됩니다. Тэрээр бидэнтэй адилхан энгийн хүн байсан бол тэрээр үхлээгээд бидний бүх гэмнүгэл уучлагдахгүй. 또 예수님이 죽으시고 부활하신 것은 Бас Есүс үхээд дахин амьсан нь 예수님 피 흘리심으로 우리 모든 죄가 다 용서됐다는 증거라고 말씀드렸습니다. Есүс цусаа урсгалснаар бидний бүхий л гэм уучлагдсны баталгаа гэж хэлсэн. 베드로는 예수님을 향해서 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들입니다라고 고백을 합니다. Петр Есүс сандан та бол Христ амьд Бурхны хүү мөн гэж үтсэн. 예수님께서 베드로에게 말씀하죠. Есүс Петрт хэлсэн. 바요나 시몬아 내가 복이 있도다. Яногийн хүү Симоно чи ерөөлтэй яа. 내가 복이 있다. Чи ерөөлтэй яа. 사람에게 참된 복이 뭡니까? Хүнд жинхэнэ ерөөл юу вэ? 예수님을 Есүсийг 올바르게 아는 겁니다. зөвөр мэдэх. 그게 사람에게 진정한 복입니다. Тэр нь хүнд жинхэнэ ерөөл. 하나님은 사람에게 믿음으로 복을 주십니다. Бурхан хүнд итгэлээр ерөөлийг өгдөг. 하나님께서 사람을 부유하게 하시는 것도 믿음입니다. Тэгэхээр Бурхан хүнийг ерөө баян болгодог нь ч гэсэн итгэл байна. 진짜 부자가 누군지 아세요? Жинхэнэ баян хүн гэж юу болохыг мэдэх үү? 그리스도인입니다. Христэд итгэгч. 구원받은 성도가 진짜 부자예요. Аврагдсан итгэгч хүн жинхнээсээ баян хүн. 아십니까? Ойлгож байна уу? 요즘 세계 금값이 엄청 올라가고 있습니다. Одоо дэлхийн алтны үн үнэхээр нэмэгдсэн. 금 좀 있으세요? Алттай юу? 봉사회장님 금 좀 많이 갖고 계신가요? Үйлчлэх ахлагч олон алттай юу? 금값 많이 올라가고 있습니다 지금. Одоо энэ алтны үн маш их нэмэгдэж байна. 근데 진짜 부자는요 Гэтэ жинхэнэ баян хүн 그리스도인이에요. Христэд итгэгч. 솔로몬이 금으로 만든 집에 금으로 만든 그릇 사용했다고 돼 있잖아요 성경에. Соломон хаан Библиэрээс харах юм бол алтаар барьсан өргөөнд алтан хэрэглийг эдэлж хэрэгэлсэн гэж гардаг шүү дээ. 솔로몬은 엄청난 부귀 영광을 누렸는데요. Тэгэхээр Соломон хаан маш их эд баялаг алтар сууг эдэлсэн. 그리스도인이 천국에서 누릴 영광에 비하면 진짜 아무것도 아닙니다. Гэтэ Христэд итгэгчийн деважинд авах тэр алтар суутай харьцуулах юм бол юу ч биш. 하나님께서 약속하신 하늘에 속한 신령한 축복을 얻는 비결도 믿음입니다. Бурхны ямарсан тэр сүнслэг ёроолыг авахд нууцсан ч гэсэн итгэл байна. 성경은 유일하신 참 하나님과 예수님을 아는 자가 정말 복 있는 자라고 말씀하십니다. Библи цорын ганц үнэн бурхан болоод Есүсийг таньж мэднэ гэдэг нь жинхэнэ ёроол гэж хэлсэн. 또 복 있는 사람이 어떤 사람이냐? Бас ёроолтэй хүн нь ямар хүн бэ? 구원받고 이 땅에 살면서 Аврагдаад энэ газарт амьдарч байгаа ч гэсэн 주님의 교훈으로 인도를 받고 주님의 징계를 받는 성도가 복 있다고 말씀했습니다. эзний сургамжийг аваад эзний сахилгажуултыг авч байгаа итгэгч хүн жинхнээсээ ёроолтой юм байна. 시편 Дуулал 94편입니다. 93 дугаар ишлэл 94편 94 дугаар бүлэг 12절 94-ийн 12 읽어보겠습니다. 12-ыг уншийе. Өө эзэн таны гисгээдэг бас хуйлуудаасаа заадаг хүн ёроолтэйе. 누가 복 있다? Хэн ёроолтэй гэнэ үү? 주의 징벌, 주의 징계를 당하며 Эзний гисгээл, эзний сахилгажуултыг аваад 주의 법으로, 주의 말씀으로 교훈하심을 받는 자가 복이 있다. эзний хууль, эзний үгээр сургагдж байгаа хүн ёроолтэйе гэж байна. 구원받고 하나님의 말씀으로 인도를 받고 징계를 받으면서 하나님의 영광 얻게 합당한 사람으로 다듬어지는 그 성도가 진짜 복 있는 성도입니다. Аврагдаад бурхны үгээр сургагдаад бурхны сахилгажуултыг аваад бурхны өмнө тэгж зас залруулж байгаа тэр итгэгч бол хамгийн ёроолтэй хүн байна. 아시겠어요?
Ойлгосноо? 그 복을 누려야 됩니다. 성도는. Тэр итгэгч хүн тэр ёроолыг эдлэх хэрэгтэй. 예? 이해만 할 게 아니고 실제로 그 복을 얻기에 합당한 삶을 살아야 됩니다. Ойлгоод зогсохгүй боддоор тэр ёроолыг авах зохистой хүн болох хэрэгтэй. 여러분 우리가 이 땅에서요 그리스도인들이 믿음 지키기 위해서 고난 받고 그죠? Итгэгч хүмүүс энэ газар дээр итгэлээс сахихын тулд итгэлээсээ бол зовлон амсдаг. 전도하면서 욕 먹는 거 Сайн мэдээ тараангаа хараалгах 너무 슬퍼하지 마세요. нэг гуниглах хэрэггүй. 왜냐면요 Ягаад 주님 앞에 гэвэл 섰을 때 그것이 영원한 영광으로 주어지기 때문입니다. эзний өмнө зогсоход тэр нь мөнхийн алдар суу болж өгөгдөх учраас. 이렇게 비유할 수 있을 것 같습니다. Ингэж зөөрч болох ба. 개미 한 마리 갖다가 주면 은행에 갖다 주면 Кеми хамаа. 개미 알지 개미 땅에 기다리는 개미 한 마리를 갖다 은행에 주면 Нэг шоргоолцыг аваад банкнд өгвөл 은행에서 소 한 마리 준다. 응? за тэр одоо банкнаас нэг өгөхөр өгнө. 그런 계산하고 똑같은 거예요. 응? Ингэж тооцоолж байгаатай л адилхан 이 гэсэн. 세상에서는 그런 일 없잖아요. Энэ ертөнцийн дээр ийм зүйл гэж байхгүй шүү дээ. 천국가서는 그런 일이 실제로 있다니까요. Гэтэл Divogen очих бол ийм зүйл боддоор байгаа. 아십니까? Ойлгосноо? 그러면 여러분 뭐 개미 잡으러 다니면 막 힘들겠어요? Тэгвэл та бүхэн тэр шоргоолцыг барьж авахгүй бол зүдрэх үү? 내가 개미를 잡으러 다녀야 되나? Яа, 이래 될까요? Одоо шоргоолц барих хэрэгтэй юм байна гэх ёстой юу? 아마 뭐 그럴 수 없을 거예요, 그죠? Тэгэх боломжгүй шүү дээ, тийм ээ? 개미 한 마리 갖다 주면 소 한 마리 줄 거니까. Нэг шоргоолц аваачаад өгчих юм бол оронд нь нэг өхөр авах юм чи. 우리가 이 땅에서 주님 믿음 지켜서 고난 받고 전도하다가 뭐 욕 먹고 이런 거 슬퍼할 일이 아니라는 거예요. Бид нар ч гэсэн энэ газар дээр амьдрангаа итгэлээ сахихын тулд зовоол тэгээ сайн мэдээд харахын тулд хараалгаж байгаа ч гэсэн гуниглах шаардлагагүй. 훗날 하나님께서 정말 영원한 더 큰 영광으로 갚아 주실 것을 약속했거든요. Хожмын өдөр бурхан мөнхийн том алдар суугаар буцааж өгөх болоо. 우리가 성경을 통해서 알 수 있는 사실은 Бид нар Библиэр дамжуулан мэдэх ёстой үнэн нь 하나님은 사람에게 복 주시기 원한다는 거예요. бурхан хүнд ёроолыг өгөхийг хүсдэг. 하나님이 사람을 만드시고 아담 하와를 만드시고 Бурхан Адам Яваг бүтээгээд 제일 먼저 하신 것이 뭘까요? хамгийн түрүүлж хэлсэн зүйл нь юу вэ? 복 주신 겁니다. Ёроолыг өгч байна. 네? 창세기 1장 보겠습니다. Эхлэл 1-р бүлгээс харъя. 창세기 1장 Эхлэл 1 27절 28절 27 28 개미 한 마리 주면 소 준다는 거 이해됐을까? 네. 근데 반응이 없지? 창세기 1장 За эхлэл 1 27절 28절 27 28 읽어보겠습니다. уншия. Ийхүү бурхан өөрийнхөө дүр төрхөөр хүнийг бүтээж бурхны дүр төрхөөр бүтээхдээ эрэмээр нь бүтээжээ. Бурхан тэднийг өрөөж, үржиж оширцоог, газар дэлхийг дүүргэж түүнийг эзэмшицгээг, далайн загас огторгын шувууд хийгээд газар дээр хөлхөгч амьтан бүхнийг захирцгааг гэв. 하나님께서 사람을 창조하시고 나서 제일 먼저 하신 것이 사람에게 복을 주신 겁니다. Бурхан хүнийг бүтээснийхээ дараа хамгийн түрүүлж хүнд өгч байгаа зүйл нь ёроол байна. 하나님은 우리 자녀들에게 복을 주기 원하는 것보다 하나님 우리에게 더 복 주시기 원합니다. Бурхан бид нар хүүхдүүдтэй ёроол өгөхөөс илүүтэйгээр бурхан ёроолыг өгөхийг хамгийн их хүсдэг. 우리가 우리 자녀에게 복 주기 원하는 것보다 하나님이 우리에게 복을 더 주시기 원한다고요. Бид нар үр хүүхдтэй ёроол өгөхөөс илүү бурхан бидэнд ёроол өгөхийг хамгийн их хүсдэг. 이해되십니까? Ойлгож байна уу? 처음 사람 아담이 범죄함으로 그 복을 잃어버렸지만 Анхны хүн Адам гэм нүгэл үйлснээр тэр ёроолоо алдсан ч гэсэн 하나님은 예수님을 통해서 우리에게 잃어버린 영생과 잃어버린 복을 주시길 원하는 거예요. бурхан Есүсээр дамжуулан бидэнд алдагдсан тэр мөнх ам болоод тэр ёроолыг өгөхийг хүсэж байна. 자, 그런데 예수님께서 베드로에게 또 중요한 말씀했습니다. Гэхдээ Есүс бас Петрт чухал зүйлийг хэлсэн. 이를 내게 알게 하니는 혈육이 아니고 하늘에 계신 내 아버지시니라. Энэ нь чамд мах цустай нь биш тэнгэр дагаа эцэг минь мэдүүлсэн гэсэн. 마태복음 16장. Матай 16. 마태복음 16장 17절 Матай 16-гийн 17 읽어드리겠습니다. уншаад өгье. Есүс түүнд хариудан Йоногийн хүү Симоно чи ёроолтэйе. Учир нь үүнийг чамд мах цус нь биш харин тэнгэр дэх эцэг минь илчилсэн юм. 자, 베드로가 예수님을 올바르게 알게 된 것은 알고 믿음을 고백한 것은 혈육 때문이 아니다. Петр Есүсийг зөвөр таньж мэдээд итгэлээ өгсөн нь мах цусаар биш ээ. 하늘에 계신 내 아버지께서 알게 하셨다. Тэнгэрт байгаа эцэг минь үүнийг чамд илчилсэн.
예수님을 올바르게 알고 믿는 것은 사람의 교육으로 되는 게 아니에요. Тэгэхээр Есүсийг зөв таньж мэдэж итгэнэ гэдг нь хүнд сургаад болох зүйл. 하나님께서 깨닫게 해주셔야지만 깨달아지는 겁니다. Бурхан ухааруулж өгч ижил тэр хүн ухаарна. 구원도 마찬가지고 Авралч гэсэн ялгаагүй. 구원받은 이후의 신앙 생활도 마찬가지인 겁니다. Аврагцны дараах итгэлийн амьдрал ч гэсэн ялгаагүй. 우리는 복음을 깨달음으로 구원받습니다. Бид сайн мэдээг ухаарснараа аврагдсан. 그리고 구원받은 이후에 말씀을 깨달음으로 신앙생활을 해 나갑니다. Бас аврагсны дараа үгийг ухаарснараа итгэлээрээ урагшиж алхдаг. 그래서 Тиймээс 신앙생활에서 말씀을 배우는 건 너무 중요한 겁니다. итгэлийн амьдрал дундаа үгээс сурна гэдэг нь дэндүү чухал. 우리가 생각하는 것보다 훨씬 더 중요한 일입니다. Бидний бодж байгаас илүү хавьгүй их чухал зүйл байна. 자, 그런데 하나님은 누구에게 말씀을 깨닫게 하시느냐? Гэтэ бурхан хүнд үгээ ухааруулдаг байна. 성경으로 나오는 자들, 말씀 앞에 나오는 자들에게 하나님은 깨닫게 하십니다. Библи рүү үг рүү ирж байгаа хүнд бурхан өөрийнхөө үгийг ухааруулдаг. 자, 우리 예전에 이 말씀 찾아서 읽었습니다. Бид ихэнд энэ үгийг хайж уншсан. 요한복음 6장입니다. Иохан 6. 요한복음 6장 Иохан 6 44절 45절 44 45 44절 45절 44 45 읽겠습니다. уншия. Намайг илгээсэн эцэг хэн нэгнийг татахгүй бол хэнч над руу ирж чадахгүй. Би түүнийг эцсийн өдөрт амьлуулна. Тэд бүгд бурхнаар сургагдана гэж иш үзүүлэгчдийн номд бичигджээ. Эцгээс сонсож сурсан хүн бүр над руу ирдэг. 44절에 예수님 말씀했죠? 44 дээр Есүс хэлсэн байна. 아버지께서 이끌지 아니하시면 아무라도 내게 올 수 없다. Эцэг хэн нэгнийг татахгүй бол хэнч над руу ирж чадахгүй. 그러면은 하나님께서 예수님께 나오도록 이끄시는 그 이끌림을 받는 사람은 누구냐? Тэгвэл Есүс бурхан руу ирүүлэхийн тулд удирдах байгаа тэр хүмүүс нь юм бэ? 45절에 뭐라고 되어 있습니까? 45 дээр юу гэж гарсан байна вэ? 아버지께 듣고 배운 사람마다 내게로 오느니라. Эцгээс сонсож сурсан хүн бүр над руу ирдэг. 어떻게 듣고 배웁니까? Яаж сонсож сурч байна вэ? 성경을 통해서 듣고 배웁니다. Библиэр дамжуулан сонсож сурч байна. 성경을 통해서 하나님을 알고 예수님을 알아가는 거예요. Библиэр дамжуулан бурхныг мэдээд Есүсийг мэддэг. 성경을 통해서 신앙생활을 배워가는 겁니다. Библиэр дамжуулан итгэлийн амьдралыг суралцдаг. 그죠? Тийм биз? 진짜 성경을 통해서 인생 올바르게 사는 법을 배우는 거예요. Үнэхээр энэ Библиэр дамжуулан зөв амьдрах аргыг сурч байна. 제가 지금 몽골에 와가지고요 3번째 건축을 하고 있습니다. 혹도에 와서 За би Монголд ирээд ховдтой нийлээд 3 дахь барилгаа барьж байна. 셀렌기에서는 이제 교회당은 아예 그냥 이제 리모델 전체를 다 했었고요. Сэлэнгэд байхдаа энэ сэлэнгийн дотоод заслыг бүхэлд нь хийсэн. 철반사례도 좀 하고 여기 이제 와서 좀 3번째 하고 있는데 Чойсонд байхдаа ч гэсэн жоохон хийгээд энд ч гэсэн 3 дахь хийж байна. 알아야지 하죠, 그죠? Мэдчихэж л хийн штэ тийм ээ. 집 짓는 법을 알아야지 집을 짓지. Байшин барих аргыг мэдчихэж л байшингаа барих. 맞죠? Зөв биз? 인생을 사는 법을 알아야지 인생 올바르게 살잖아요. Хүн яаж амьдрах аргаа мэдчихэж л зөвөр амьдрах штэ. 여러분 우리 구원받기 전에 인생 헛살았습니다. Тэгэхээр 아십니까? бид аврагдахаас өмнө хоосон амьдралыг өнгөрүүлсэн мэдхүү? 구원받고 진짜 우리의 올바른 삶, 가치 있는 삶이 진짜 시작이 되는 겁니다. Харин аврагдсны дараа зөв амьдрал, үн цэнтэй амьдрал жинкнээсээ эхэлсэн. 한 번뿐인 인생 Ганц л олдох амьдрал, 잘 살아야죠. сайн амьдрах хэрэгтэй. 대충 살면 되겠습니까? Өнгөцгөн амьдрч болох уу? 진짜 잘 살아야죠. Жинкнээсээ сайн 저는 амьдрах. 잘 살고 싶어요. Би сайн амьдрахыг хүсэж байна. 저는 인생을 잘 살고 싶거든요. Би энэ амьдралд сайн амьдрахыг хүсэж байна. 돈 많이 벌고 유명해지고 싶다는 뜻이 아닙니다. Мөнгө их олоод алдар суутай болохыг болно гэсэн үг биш. 편하게 살고 싶다는 얘기도 아닙니다. Тав тухтай амьдрнаа гэсэн үг ч биш. 하나님 앞에 올바르게, 가치 있게, 아름답게 살고 싶다는 뜻입니다. Бурхны өмнө зөв, үн цэнтэй, үзэгсэнтэй амьдрахыг хүсдэг. 우리가 그리스도인으로서 정말 올바르게 인생을 살려면 Христэд итгэгч хүний хувьд зөв амьдралаар амьдрахын тулд 주님 말씀, 하나님 말씀을 더 정말 잘 배워야 됩니다. Есүсний үг, Бурхны үгийг үнэхээр сайн сурах хэрэгтэй. 하나님은 성경으로 나오는 자에게 깨닫게 하십니다. Бурхан Библи рүү ирж байгаа хүмүүст ухааруулдаг. 또 겸손한 자에게 깨닫게 Бас 해주십니다. даруй хүнд ухааруулдаг. 마태복음 11장을 보겠습니다. Матай 11-р бүлэг. 마태복음 11장 Матай 11 25절부터 25-аас 26절까지 26. 읽겠습니다. За уншия. Тэр үед Есүс цааш нь хэлэхдээ аав таньдаа талархъя.
Тэнгэр газрын эзэн минь цэцэд хийгээд ухаантнаас нууцсан зүйлээ балчир хүүхдүүдэд илчлэв. Тийм ээ, аав минь, учир нь таны өмнө энэ нь тааллыг олсон билээ. 지혜롭고 슬기 있는 자들이라는 것은 교만한 사람들 말하는 거예요. Цэцэд хийгээд ухаантан гэдг нь бардам хүнийг хэлж байна. 자기 스스로 좀 뭔가 알고 있다고 생각하는 그런 교만한 사람들 말하는 겁니다. Өөрөө өөрийгөө ямар нэгэн зүйлийг мэддэг гэсэн бардам хүнийг хэлж байна. 한국 속담에 빈 수레가 요란하다는 말이 있습니다. Солонгос зөвөр үгэнд хоосон тэрэг чимээтэй байдгаа гэсэн үг байдаг. 빈 수레가 시끄럽다. 소리가 많이 난다. Тэгэхээр хоосон тэрэг чимээ их гаргадаг. 맞죠? Зөв биз? 짐을 가득 실은 수레는요. 그 무게 때문에 소리가 잘 안 납니다. Маш их ачаа атсан тэрэг бол тэр жингийнхээ хүндээс болоод дуу гаргадаггүй. 우리 시멘트 비빌 때 우리 시멘트 비빈 거를 잔뜩 실어서 옮길 때는 소리 안 나지는데, 그죠? Бид нар ч гэсэн цемент сутгахдаа цементэндээ дүүрэн одоо тэргэндээ дүүрэн цементтэй байх юм бол дуу гардаггүй шүү дээ. 그죠? Тийм биз? 다 붓고 이제 돌아올 때면 다다다닥 소리 나잖아, 그죠? Бүгднийг асгаад буцаад хоосон тэрэг чирэхдээ яадаг вүлээ? Дандаа гэсэн дуу гардаг үстэй. 그죠? 빈 수레가 요란한 거예요. Тэгэхээр хоосон тэрэг чимээтэй байдаг. 좀 뭔가 좀 안다고 이렇게 함부로 말하는 사람들 보면 사실은 비어 있는 사람들이요. Тэгэхээр ямар нэгэн зүйлийг мэддэг гэж бардамж байгаа хүн бол үнэндээ хоосон хүн байна. 하나님은 교만한 사람들에게는 이 말씀을 숨겨버립니다. Бурхан бардам хүмүүсээс үгийг нуудаг. 교회 생활 오래 해도 교만한 사람은요 하나도 못 배워요. Чуулганы амьдралаа удаан амьдрсан ч гэсэн бардам хүн бол нэг ч зүйлийг сурахгүй. 겸손한 사람에게 하나님 말씀을 깨닫게 해주십니다. Харин даруй хүнд Бурхан өөрийн үгээ ухааруулдаг. 겸손한 마음을 가진 성도가 신앙생활을 잘하게 돼 있어요. Тэгэхээр даруй сэтгэлээр итгэлээр амьдрдаг хүн итгэлээрээ сайн амьдрдаг. 여러분 예수님 말씀했죠? Есүс хэлсэн. 나는 마음이 오냐고 겸손하니 나의 멍에를 메고 내게 배우라. Би сэтгэлдээ дөлгөөн даруй миний ачаанаас үрээд надаас сураа гэсэн. 정말 구원받고 주님을 올바르게 배우면 이 성도가 교만해질까요? 겸손해질까요? Үнэхээр Библийг зөвөр сураад зөвөр бодож байгаа хүн бардам болох уу, даруй болох уу? 겸손해지게 돼 있습니다. Даруй болно. 왜 예수님은 겸손하신 분이거든요. Яагаад Есүс өөрөө даруй учраас. 신앙생활은 주님을 본받아가고 주님을 닮아가는 생활이잖아요. Итгэлийн амьдрал нь Есүсээс үлгэр дуурайлыг аваад Есүсийг дуурайдаг амьдрал. 그죠? Тийм биз? 세 번째, Гуравтан 하나님 누구에게 깨닫게 하시느냐? Бурхан хинд ухааруулдаг вэ? 순종하는 자에게 깨닫게 하십니다. Дуулууртай хүнд ухааруулдаг. 요한복음 Йохан 14장 14 21절 14-ийн 21 요한복음 14장 21절 Йохан 14-ийн 21 같이 읽어보죠. хамт уншия. Миний тушаалуудыг хүлээдэн авч сахигч нь намайг хайрлагч мөн. Намайг хайрлагч нь эцэгт минь хайрлагдана. Би ч түүнийг хайрлаж өөрийгөө түүнд ичлэн гэж хэллээ. 나의 계명을 지키는 자가 나를 사랑하는 자다. Миний тушаалуудыг хүлээн авч сахигч нь намайг хайрлагч. 나를 사랑하는 자에게 나를 더 나타내 주겠다라고 말씀했죠. Намайг хайрлагч нь намайг одоо олж мэднэ түүнд өөрийгөө илчилнэ гэсэн. 그죠? Тийм биз? 구원받은 성도가 주님을 사랑한다는 증거가 뭡니까? Тэгэхээр аврагдсан итгэгч эзнийг хайрлаж байгаа гэсэн баталгаа нь юу вэ? 주님 말씀을 순종하는 겁니다. Эзний үгэнд дуулууртай байх. 다른 거 있어요? Өөр зүйл байгаа юу? 다른 거 없어요. Өөр зүйл байхгүй. 맞죠? Тийм биз? 우리가 주님을 사랑한다는 증거는 주님 말씀을 순종하는 겁니다. Бид эзнийг хайрлаж байгаа гэдэг нь баталгаа нь эзний үгэнд дуулууртай хандах. 주님은 주님 말씀을 순종하는 자가 정말 주님을 사랑하는 자라고 말씀하시는 거예요. Эзэн өөрийнх нь үгэнд дуулууртай хандж байгаа нь үнэхээр эзнийг хайрлаж байгаа хүн мөн гэсэн. 그리고 주님의 말씀을 순종하는 자에게 주님은 자신을 더 나타내 주시겠다고 말씀했어요. Тэгээд бас эзний үгэнд дуулууртай байгаа хүнд эзэн өөрийгөө илүү ихээр илчилнэ гэсэн. 곰곰이 생각해 보십시오. За та бүхэн бодоод үзээрэй. 내가 언제 주님을 더 알게 됐는지, Би хизээ илүү ихээр эзнийг мэддэг болсон бэ? 주님 말씀을 순종할 때 순종하는 과정 속에서 주님을 더 알아가게 됩니다. Эзний үгэнд дуулууртай байх үйл явц тунд эзнийг илүү ихээр таньж мэдэж байна. 야, 주님 말씀 마음 이랬겠구나. Эзэн сэтгэлд маань ийм байсан юм байна шүү дээ. 주님 마음이 이러셨겠구나. Эзний сэтгэл ийм байсан юм байна. 순종할 때에 주님을 더 알아가게 됩니다. Дуулууртай хандах үед эзнийг илүү ихээр мэддэг. 언제 부모 마음이 이해될까요? Хизээ аав ээжийнхээ сэтгэлийг ойлгодог вэ? 결혼해서 자식 키울 때요. Хурмаа хийгээд үр хүүхэд тэжээх үедээ. 맞죠? Тийм биз дээ? 말 안 듣는 자식 키울 때 Үгэнд ордоггүй хүүхдээ өсгөх үедээ. 그때 부모님 마음이 이랬겠구나. 이거 됩니다.
Тэр үед аав ээжийн сэтгэл ийм байсан байж тээ гэж ухаардаг. 맞죠? Тийм биз? 내가 정말 하나님 말씀을 순종하는 과정 속에서 Би үнэхээр Бурхны үгэнд дуулууртай байх үйл явц дотор 나를 향한 주님의 마음이 사랑이 이렇구나라는 것을 깨달아가는 거예요. надад хандсан эзний сэтгэл, эзний хайр ийм байсан байж тээ гэдгийг ухаардаг. 또 Бас 하나님 누구에게 말씀을 누구에게 깨닫게 하시느냐? Бурхан хинд үгээ ухааруулдаг вэ? 교회와 연합하는 자에게 깨닫게 하신다는 거 알아야 돼요. Чуулгантай нэгдэж байгаа хүнд л ухааруулдаг. 말씀은 혼자 깨닫는 게 아닙니다. Энэ үгийг ганцаараа ухаардаг. 에베소서 Эфес 4장을 보겠습니다. 4-р бүлэг 에베소서 4장 Эфес 4 13절부터 16절. 13-аас 16 4장 13절부터 16절. Эфес 4-ийн 13-аас 지금 16 중요한 교회에 대해서 말씀하고 있는 겁니다. энэ чуулганы талаар хэлж байна. 13절부터 16절 읽겠습니다. 13-аас 16-г уншия. Бид бүгд итгэхгүй ба Бурхны хүүг мэдхгүй дор нэгдэх хүртлээ төлөвсөн хүн болтлоо. Христийн дүүрэл чанарын хэмжээнд хүртлээ ингэх ажээ. Бид цаашид хүүхэд байхаа болж давалгаанд эн тэнд шидэгдэн альва номлолын салхи хүмүүсийн ом их болон залхаа хувилдааны башир аргад туугдалгүй үннийг барьж ингэхдээ харин хайранд тэргүүн болох түүн өд Христ өд бүх талаар өсцгөөе. Хэсэг нэг бүрийн зохистой үйл ажиллагааны дагуу холбоос болгоноос хангаж байдаг зүйлээр хамтдаа холбогдон нийлж буй бүхэл бие нь Христээр хайр дор өөрийгөө босгон барихын тулд биеийн өсөлтийг бий болгодог. 성도의 신앙이 어떻게 성장하냐? Итгэгчийн итгэл яаж өсдөг вэ? 하나님은 성도의 신앙을 성장시키기 원합니다. Бурхан итгэгчийн итгэлийг өсөөсэй гэж хүсдэг. 근데 성도의 신앙이 어떻게 성장하냐는 겁니까? Гэтэ энэ итгэгчийн итгэл яаж өсдөг вэ? 16절에 16 дээр 그에게 온몸이 각 마디를 통하여 도움을 입음으로 연락하고 상합하여 성장한다. бүхэл бие нь Христээр хайр дор өөрийгөө босгон борж биеийн өсөлтийг бий болгодог. 예수님이 교회 머리시죠? Есүс бол чуулганы тэргүүн. 교회는 Чуулган нь 주님의 몸입니다. эзний бие. 그죠? Тийм биз? 주님은 교회를 통해서 구원받은 성도들을 성장시킵니다. Тэгэхээр эзэн чуулганаар дамжуулан аврагдсан итгэгч нарын итгэлийг 우리 өсгөдөг. 몸이 성장하는 걸 잘 생각을 해보세요. Та бүхэн өөрсдийнхөө биеийн өсөлтийг сайн нэг бодоод үзээрэй. 한 달 동안은 오른쪽 팔 성장하고 За нэг сарын турш баруун гар нь өсөөл. 다음 달에는 왼쪽 팔 성장하고 그런 거 아니잖아요. Дараа сард нь зүүн гар нь ингээл өсөөд байдгүй шүү дээ, тийм ээ? 몸이 성장할 때 지체도 함께 동시에 성장합니다. Би өсөх үед энэ эргэтэн ч гэсэн нэгэн зэрэг өсдөг. 교회가 성장할 때 성도들의 신앙이 성장하는 거예요. Чуулган өсөх үед итгэгч нарын итгэл ч гэсэн өсдөг. 결코 내 신앙은 교회 성장을 뛰어넘을 수 없어요. Тэгэхээр эцэстээ миний итгэлийн өсөлт, чуулганы өсөлтийг давах боломжгүй. 딱 교회가 성장하는 만큼 내 신앙도 성장한다는 거 알아야 됩니다. Чуулган өссөн хэмжээнд миний итгэл ч гэсэн өсдөг гэдгийг мэдэх хэрэгтэй. 떨어지면요? 예. 교회 재석 떨어지면 За нөхөрлөөсөө холдоод явбал 공급 받아 못 받아요? хангагдаж чадахгүй 못 чадахгүй. 받아요. Чадахгүй. 성장이 멈춰버립니다. Тэгэхээр энэ өсөлт нь зогсно. 아시겠죠? Ойлгосноо? 하나님께서 교회를 통해서 성도들을 성장시킨다는 거 알아야 됩니다. Бурхан чуулганаар дамжуулан итгэгч нарын итгэлийг өсгөдөг гэдгийг мэдэх хэрэгтэй. 하나 더 말씀드릴게요. Дахиад нэг зүйлийг хэлье. 오늘 말씀의 제목이 뭐죠? Өнөөдрийн үгийн сэдэв юу вэ? 내가 이 반석 위에 내 교회를 세우리라가 제목입니다. Би энэ хадан дээр өөрийн чуулганаа босгоно гэдэг нь. 자, 마태복음 16장. Матай 16. 마태복음 16장 Матай 16. 18절부터 19절 18 19 읽겠습니다. уншия. Би мөн чамд гэлээ. Чи Петр энэ хадан дээр би чуулганаа босгох бөгөөд түүнийг үхсдийн орны хаалга дийлэхгүй. Би чам Тэнгэрийн хаанчлалын түлхүүрийг өгнө. Чи газар дээр юуг холбоно, тэр нь тэнгэрт холбогдно. Газар дээр юуг тайлна, тэр нь тэнгэрт тайлагдах болно гэд. 이 말씀은 정말 중요한 말씀인데 또 많은 오해를 일으킨 말씀입니다. Энэ үг маш чухал үг, бас олон буруу ойлголтыг төрүүлсэн үг. 이 로마 카톨릭 천주교에서는요 이 말씀을 지금 잘못 해석해가지고요. Ромын католик чуулганаас энэ үгийг буруу тайлбарлаад 아 예수님께서 베드로를 초대 교황으로 세웠다. Есүс Петрийг анхны пап ламаар сонгосон юм байна штэ. 그리고 베드로에게 천국 열쇠를 줬다라고 주장을 합니다. Тэгээд бас Есүс Диважингийн түлхүүрийг өгсөн юм байна штэ гэж хэлдэг. 이 말씀은 그런 뜻이 아닙니다. Энэ үг бол тийм утгатай биш штэ. 자 예수님은 시몬에게 너는 베드로라라고 말했죠.
Есүс Симонд чи бол Петр гэсэн. 베드로라는 말은 페트로스라는 뜻입니다. Петр гэдэг нь Петрос гэсэн утгатай. 여러분 또 오늘 칠판을 치워놨네. 써주면 좀 이해가 쉬운데. Самбаргүй болчлоо. Бичвэл уулна ойлгоход амархгүй юу? 페트로스라는 베드로에게 페트로스 너는 베드로라 페트로스라는 말을 쓰신 겁니다. Чи Петр гэдэг нь Петрос гэдэг үгийг ашигласан. 그리고 내가 이 반석 위에 내 교회를 세우리라 말씀하실 때 이 반석은 Тэгээд энэ хадан дээр би чуулганаа босгох болно гэж хэлсэн энэ хад гэдэг үг нь 페트라라는 단어가 사용됐습니다. Петра гэдэг үгийг ашигласан. 페트로스는 작은 돌이라는 뜻이고요. Петрос гэдэг нь жижиг чулуу гэсэн утгатай. 페트라는 큰 돌 반석을 뜻합니다. Петра гэдэг нь том чулуу буюу хадыг хэлж байна. 바위. Хад. 그러니까 전혀 다른 말이죠. Тэгэхээр өөр утгатай үг байгаа сте. 작은 돌에다 어떻게 집을 져요? Жижиг чулуун дээр яаж байшингаа босгох вэ? 큰 반석 위에다 집을 짓잖아요. Маш том хадан дээр байшингаа барина штэ. 자, 이 반석은 누굴 뜻하느냐? Тэгвэл энэ хадан хэнийг хэлж байгаа вэ? 성경은 오직 예수님만이 우리 구원의 반석, 믿음의 반석, 교회의 반석이 되신다는 것을 말씀하고 있습니다. Библи зөвхөн Есүс бидний итгэлийн хад, авралын хад, чуулганы хад болж байна гэж хэлсэн. 베드로전서 2장을 보겠습니다. 1-р Петр 2-оос харъя. 베드로전서 2장 1-р Петр 2, 4절부터 6절. 2-ын 4-өөс 6. (1374) хуудас 2장 4절부터 6절 2-ын 4-өөс 6 같이 한번 읽어볼까요? хамт уншия. Эзэн тэр бол хүмүүст гологдсон боловч харин Бурхны өмнө сонгогдсон үнэт амьд чулуу билээ. Иймд амьд чулуу мэд болсон та нарч Есүс Христээр дамжуулан Бурханд тааламжид сүнслэг тахилуудыг өргөх ариун тахилж болохын тулд сүнслэг байшин болон баригдах тун. Энэ нь бичвэрт хараг тун сонгогдсон булангийн үнэт чулууг би Сионд тавина. Түүнд итгэгч нь ичгүүрт орохгүй химээсэн байдаг. 4절에 보면 4-өөс харвал 사람들에게는 버림바가 되었다고 돼 있죠. хүмүүст гологдсон боловч гэж байна. 이것은 예수님께서 유대인들에게 배척 받으시고 십자가 못 박히신 걸 뜻합니다. Энэ нь Есүс юдэчүүдэд эсэргүүцүүлээд загалмайд цовдлогдсныг хэлж байна. 하지만 하나님은 그 일을 통해서 인류를 구원하는 일을 완성하셨죠. Гэвч Бурхан тэр үйл явдлаар дамжуулан хүн төрлөختнийг аврах ажлыг гүйцэтгүүлсэн. 그죠? 그래서 말씀하신 겁니다. Тэгээд хэлж байна. 사람들에게는 버림바가 되었으나 Хүмүүст гологдсон боловч 하나님께는 택하심을 입은 보배로운 산돌이신 예수. харин Бурханы өмнө сонгогдсон үнэт амьд чулуу болсон Есүс. 예수님은 십자가의 죽으심으로 인류를 구원하는 일을 완성하셨습니다. Есүс загалмай дээр үгснээрээ хүн төрлөختнийг аврах ажлаа гүйцэтгүүлсэн. 구원의 반석이 되신 겁니다. Авралын хад болсон. 그분이 교회의 반석이 됩니다. Тэрээр чуулганы хад болж байна. 또한 Бас 구원하는 반석이 심판하는 반석도 되는 겁니다. авралын хад, шүүлтийн хад ч гэсэн болж байна. 7절 8절 7-8 7절 8절 읽겠습니다. 7-8-ыг уншия. Тиймээс итгэгч та нарт энэ нь үнэт харин үл итгэгчдэд барилгачдын голсон чулуу нь булангийн чулуу болов гэд бүлрүүлгийн чулуу тэглэх хад болсон юм гисэнчлэн болоо. Тэд үгэнд дуулгүй байдгаас болж бүдэрдэг бөгөөд энэ нь тэдэнд таарсан аж. 7절에 이렇게 돼 있죠. 7 дээр гарсан байж тээ. 믿는 너희에게는 보배이나 Итгэгч та нарт энэ нь үнэт. 믿는 너희에게는 보배라는 게 무슨 말이에요? Итгэгч та нарт үнэт гэдэг нь юу вэ? 구원받은 성도에게 예수님만큼 귀한 분이 없잖아요. Аврагцсан итгэгч нарт Есүсийн хэмжээнд эрхэм хүн гэж байгаа 그렇죠? байхгүй? Тийм биз? 믿는 성도에게 예수님은 구원의 반석이 되신다 그런 뜻이에요. Итгэгч хүмүүст Есүс авралын хад болсон гэсэн үг. 그러나 Харин 믿지 아니하는 자에게는 үл итгэгч нарт 8절에 뭐라고 되어 있습니까? 8 дээр юу гэсэн байна вэ? 부딪히는 돌과 거치는 반석이 되신다. Бүдрүүлгийн чулуу тэглэх хад болсон юм. 심판하시는 반석이 되신다 그런 뜻입니다. Шүүлтийн хад болсон гэсэн үг. 여러분 복음은요. Хүмүүс энэ сайн мэдээ. 믿으면 좋고 Итгэвэл сайхан, 안 믿으면 뭐 어쩔 수 없고. итгэхгүй бол яах ч аргагүй. 그게 아닙니다. Ийм зүйл биш. 복음은 Энэ сайн мэдээ бол 믿으면 구원받는 것이고 итгэвэл аврагдана, 안 믿으면요 итгэхгүй бол 지옥 가는 겁니다. там руу явна. 맞죠? Зөв биз? 복음은 받아들이면 사는 것이고 Энэ сайн мэдээг хүлээж авал амьдрна, 안 받아들이면 хүлээж авахгүй бол 죽는 겁니다. үхэн. 맞아요? Зөв үү? 이거 잘 생각해 봐야 됩니다. Тэгэхээр сайн бодож үзэх хэрэгтэй шүү дээ. 어떤 사람은 말합니다. Зарим хүмүүс хэлдэг. 천국이요? Тэгэж нөө? 그래요 뭐. Өө. 가면 좋죠 뭐. За очивол сайхан л байна. 못 가면요? Очиж чадахгүй бол 아 재수 없어요. яах ч аргагүй. 뭐가 어쩔 수 없어 죽는다니까. Юу яах ч аргагүй гэж үхлийн талаар ярьж штэ.
예수님만이 성경은 예수님만이 교회의 반석, 믿음의 반석, 구원의 반석이 되신다는 것을 말씀하고 있습니다. Энэ Библи зөвхөн Есүс л авралын хад, чуулганы хад, итгэлийн хад болж байна гэж хэлж байна. 고린도전서 3장 보겠습니다. 1-р Коринт 3-р бүлгээс харъя. 고린도전서 3장 1-р Коринт 3 10절 11절 10 11-р эшлэл 1289-р удас 10절 11절 읽겠습니다. 3-ын 10 11-ийг уншия. Надад өгөгдсөн Бурхны нэгүслийн дагуу би мэрэгэн барилгачин мэд суур тавьсан бөгөөд өөр нэгэн түүн дээр барьж байна. Гэхдээ түүн дээр яаж барихаа хүн бүр анхаарах тун. Учир нь тавигдсан суур болох Есүс Христээс өөр суурийг хинч тавьж чадахгүй. 11절에 이 터는 곧 예수 그리스도라. 11 дээр тавигдсан суур болох Есүс Христ гэж байна. 그죠? 성경은 구원받은 이후의 신앙생활의 과정을 이제 반석 되신 예수님 위에 집을 짓는 과정으로 설명하는 겁니다. Библи аврагсных хойр итгэлийн амьдралыг хад болох Есүс дээр байшингаа барихтай зүйрлсэн байна. 우리 다 건축자입니다. Бид нар бүгдээрээ барилгачин. 주님 앞에 서게 되면 Эзний өмнө зогсвол 마지막 날 그리스도의 심판 앞에 서게 되면 сүүлийн өдөр Христийн шүүгсэнтийн өмнө зогсвол 여러분이 신앙생활하는 것을 다 평가받게 될 겁니다. та бүхэн хэрхэн итгэлээр амьдрснаа бүгднгийн дүгнүүлнэ. 저도 Би ч тэр 여러분도 та бүхэн ч тэр 신앙의 집을 건축하고 있습니다. итгэлийн байшингаа барьж байна. 반드시 그리스도의 심판 앞에 서서 우리가 건축하는 것에 대해서 하나님 앞에서 평가받을 날이 올 겁니다. Харцаагүй Христийн шүүгсэнтийн өмнө зогсоод бид хэрхэн байшин барьснаа дүгнүүлэх цаг ирнэ. 자, 그런데 예수님께서 베드로에게 Гэтэ Есүс Петрт 왜 이렇게 좀 오해가 될 만한 말씀하셨을까요? яагаад ингэж нэг буруу ойлгохоор үгийг хэлсэн бэ? 너는 베드로라. Чи Петр, 내가 이 반석 위에 내 교회를 세우리라. би энэ хадан дээр өөрийн чуулганаа босгоно. 우리가 거기 있었으면 이해가 됐을 거예요, 그죠? Бид тэнд байсан бол 이렇게 ойлгож 제가 지금 тийм ээ. 손으로 표현했잖아요, 그죠? За би ингээ гараараа хэллээ штэ. 너는 베드로라. Чи Петр, 내가 이 반석 위에 내 교회를 세우리라. 어? би хадан дээр өөрийн байшингаа барина. 그러면 이해가 됐을 텐데 Тэгвэл ойлгох байсан. 주님이 좀 오해가 될 만큼 말씀하신 것 같아요. Гэтэ Есүс эзэн ч гэсэн буруу ойлгохоор хэлсэн юм шиг байна. 자, 여기서 중요한 게 있습니다. Гэтэ энэ дээрс чухал зүйл байна. 주님께서 이 반석 위에 내 교회를 세운다 말씀하신 것이 무슨 뜻이냐? Эзэн энэ хадан дээр өөрийн чуулганаа босгоно гэсэн юу гэсэн үг вэ? 반석은 누구라 그랬어요? Энэ хадан хин гэж хэлсэн бэ? 예수님. Есүс. 예수님이 친히 교회의 반석이 되시고 Есүс өөрөө чуулганы хад болж байна. 베드로와 같이 예수님을 주와 그리스도와 하나님으로 믿는 성도를 통해서 교회를 이루어 가실 것을 말씀하신 거예요. Петртэй адилхан эзнийг Есүсийг эзэн Христ бурхан болж хүлээж авч байгаа итгэгчнэрээр дамжуулан бурхан чуулганыг гүйцэлдүүлнэ гэж 아시겠어요? айлцсан. Ойлгосноо? 중요한 말입니다. Чухал үг байна. 베드로전서 2장 다시 보겠습니다. 1-р Петр 2-оос дахин харъя. 베드로전서 2장 1-р Петр 2 4절 5절 4 5 4절 5절 1374 4 5 дахь эшлэл 읽겠습니다. уншия. Эзэн дээр тэр бол хүмүүст гологдсон боловч харин Бурхны өмнө сонгогдсон үнэт амьд чулуу билээ. Иймд амьд чулуу мэд болсон та нарч Есүс Христээр дамжуулан Бурханд тааламжид сүнслэг тахилуудыг өргөх ариун тахилч болохын тулд сүнслэг байшин болон баригдах тун. 베드로는 예수님 가리켜서 산돌이라고 그랬죠. Петр Есүсийг хэлэхдээ амьд чулуу гэж хэлсэн. 그죠? Тийм биз? 산돌이라는 게 무슨 뜻입니까? Амьд чулуу гэдэг нь юу гэсэн үг 예수님은 вэ? 유대인들에게 배척 당하시고 십자가에 못 박히셔서 장사되셨지만 Есүс юдэчүүдээр эсэргүүцүүлээ загалмай дээр цовлогдоод оршуулгдсан ч гэсэн 어떻게 했어요? яасан бэ? 다시 살아나셨잖아요. Дахин амьдсан шүү 이게 дээ. 산돌입니다. 산돌. Тэгээд амьд чулуу. 예수님은 죽은 돌이 아니고 영원히 살아계신 산돌입니다. Есүс өгсөн чулуу биш, мөнхөд амьд оршдог амьд 자, чулуу. 그런데 5절 잘 보세요. Тэгээд 5 дахь ишлэгийг сайн хараарай. 너희도 산돌같이 신령한 집 교회로 세워지고 Ийм амьд чулуу мэт босон та нар ч гэсэн сүнслэг байшин болон баригдах тун. 너희도 Та нар ч гэсэн. 너희가 누구예요? Та нар гэж юм бэ? 예수님을 주와 그리스도와 하나님으로 믿는 성도들을 뜻하는 겁니다. Есүсийг эзэн Христ бурхан гэж итгэж байгаа итгэгч нарыг хэлж байна. 예수님은 교회의 반석이 되십니다. Есүс чуулганы хад болсон. 하나님은 예수님을 믿음으로써 구원받은 성도를 통해서 이제 교회를 완성해 가십니다. Бурхан Есүст итгээд аврагдсан итгэгчнэрээ дамжуулан чуулганыг бүрэн барьж байгаа. 이방인의 충만한 수가 다 구원을 받고
харийнхны аврагдах тоо дүүрэн орвол 교회가 완성되면 어떤 일이 벌어집니까? чуулган гүйцэд баригдвал юу болох вэ? 교회는 Чуулган 하늘로 취해감을 입습니다. дээшээ тэнгэр рүү өргөгдөн. 그죠? Тийм биз? 주님은 교회를 완성하기 위해 이 땅에 오신 거예요. Эзэн чуулганыг гүйцэлд барихын тулд энэ газарт ирсэн. 교회는 주님 피로 사신 것이기 때문에 주님 겁니다. Чуулган эзэн цусаараа худалдаж авсан учраас эзнийг. 우리 몽골 교회 초기에 이제 그런 일들이 많이 있었죠. Монгол чуулганы анхан үед ийм зүйлсүүд олон болж 어느 ирсэн шүү дээ. 교회는 누구 교회 거라고 얘기를 하고, Энэ чуулган тэр тэрний чуулган гэж хэлж. 뭐 농아인 교회는 누구 거라고 얘기를 하고, За тэр сонсголгүй ахан дүүсийн чуулган тэр тэрнийх гэж ярьж. 뭐 어느 교회는 또 누구 거라고 얘기를 하고 Бас өөр бусад чуулган нь тэр тэрнийх гэж ярьж. 틀렸습니다. Буруу байна. 교회는 Чуулган 주님 겁니다. эзнийг 주님 피로 사신 것이기 때문에. эзэн цусаараа худалдаж авсан. 사도행전 20장 Үүс 20장 20 дугаар бүлэг. 사도행전 20장 Үүс 20 28절 28 дугаар ишлэл. 1257 дугаар удас 20장 28절 읽겠습니다. 20 28-ыг уншия. Бурхан өөрийн цусаар өөртөө өмчилж авсан Бурханы чуулганыг хариулуулгаар ариун сүнс та нарыг харгалцаж болгосон бөгөөд та нар өөртөө болон бүх сүрэгт анхаарал тавь. 하나님이 자기 피로 사신 교회를 치게 하셨느니라. Бурхан өөрийн цусаар өөртөө өмчилж авсан Бурханы чуулган гэж байна. 구원받은 성도가 주님 피로 구원받았습니다. Аврагдсан итгэгч нар эзний цусаар аврагдсан. 그 성도 주님 피로 구원받은 성도들이 모인 것이 교회입니다. Эзний цусаар аврагдсан итгэгч нарын цугласан газар нь чуулган. 그죠? Тийм биз? 당연히 교회는 주님 거죠. Тиймээс энэ чуулган ойлгомжтой эзнийг 맞습니까? зөв үү? 교회는 주님 겁니다. Энэ чуулган бол эзнийг. 주님의 말씀을 듣고 주님 말씀 따라 움직이는 게 교회입니다. Тэгэхээр эзний чуулганд ирээд эзний үгийг сонсоод үгийн дагуу хөдөлж байгаа нь чуулган байна. 구원받은 성도는 교회 생활하면서 주님을 더욱더 알아가고 배워가기를 노력해야 됩니다. Аврагдсан итгэгч нар чуулганы амьдралаар амьдрангаа эзнийг илүүхээр сурч дагах хэрэгтэй. 말씀을 전하는 자도 Үгийг дамжуулж байгаа хүнч тэр 임원들도 үйлчлэлийн багийнхан ч тэр 교회를 통해서 복음이 전해지기를 힘쓰고 чуулганаар дамжуулан сайн мэдээд харагдахад хичээж 구원받은 성도 한 사람 한 사람이 주님 안에 믿음 안에 든든히 세워지도록 수고를 하는 겁니다. аврагдсан хүн тус бүр эзэн дотор итгэл дотроо баттай суурлагдахын төлөө хичээх хэрэгтэй. 저도 건축자입니다. Би ч гэсэн барилгач. 여러분들도 Та бүхэн ч тэр 다 건축하고 있습니다. бүгдээрээ барилга барьж байна. 아시겠어요? Ойлгосноо? 기억하셔야 됩니다. Үүнийг санах хэрэгтэй шүү дээ. 또 하나 기억해야 할 것이 있습니다. Бас дахиад нэг санах хэрэгтэй зүйл байна. 예수님께서 베드로에게 말씀했죠. Есүс Петрт хэлсэн. 내가 이 반석이 내 교회를 세우리라. Би энэ хадан дээр өөрийн чуулганаа босгоно. 음부의 권세가 이기지 못하리라. Тэр үхлийн орны хаалгач дийлэхгүй гэсэн. 그죠? Тийм биз? 무슨 뜻입니까? Юу гэсэн үг вэ? 교회는 Чуулган 음부의 권세, 사단과의 싸움이 있다는 겁니다. үхгсдийн орны иргэшэл буюу сатантай тэмцэх тэмцэл байна. 교회는 믿음의 선한 싸움을 싸우기 위해서 부르심 받는 겁니다. Чуулган бол итгэлийн сайн тэмцлэр тэмцэлдэхийн тулд дуудагдсан 우리 хүн. 예레미야 1장 보겠습니다. Еремия 1-р бүлгээс 예레미야 харъя. 1장. Еремия 1 19절. 19. 예레미야 1장 19절. Еремия 1-ийн 19 페이지 쓸 거죠. 847 дугаар удас. 같이 읽어보겠습니다. За хамт уншия. Тэд чиний эсрэг тулалдах боловч би чамайг чөлөөлөхөөр чамтай хамт байгаа тул тэд чамайг дийлэхгүй гэж эзэн тунхаглаж байна. 하나님은 예레미야를 하나님의 말씀을 전할 선자로 세우셨습니다. Бурхан Еремияг өөрийн үгийг дамжуулах иш үзүүлэгчээр томилсон. 그런데 뭐라고 말씀했어요? Гэтэ юу гэж хэлж байна вэ? 그들이 너를 치나 이기지 못하리라. Тэд чиний эсрэг тулалдах боловч 그들이 чамайг дийлэхгүй. 그들이 너를 친다는 게 무슨 뜻이에요? Тэд чиний эсрэг тулалдана гэдэг нь юу гэсэн үг вэ? 많은 싸움, 많은 고난이 있다 그런 뜻입니다. Маш олон тэмцэл, маш олон зовлон байгаа гэдгийг хэлж байна. 예레미야 선자가 하나님의 선자로서 말씀을 전하는 중에 Еремия иш үзүүлэгч, Бурханы иш үзүүлэгчээр үгийг дамжуулах явцад 많은 싸움, 많은 핍박을 경험했습니다. олон тулалдаан, олон хавчлагыг амссан. 오늘날 구원받은 성도도 마찬가지고 Өнөө цагт аврагдсан итгэгч нар ч ялгаагүй. 교회도 마찬가지입니다. Чуулган ч адилхан. 우리 교회가 참된 교회가 맞다면 Манай чуулган жинхэнэ чуулган мөн бол 복음을 전하는 과정 속에 많은 싸움을 싸워야 되는 겁니다.
сайн мэдээ тарах үйл явц тунд маш олон тэмцэлтэд тулгарх хэрэгтэй. 근데 감사하죠. Гэтэ талархдаг. 이기지 못하리라. Тэд дийлэхгүй. 그들이 너를 치나 이기지는 못할 것이다. Тэд чамтай тулдах боловч чамайг дийлэхгүй. 음부의 권세가 Үхлийн орны хаалга 이기지 못하리라. дийлэхгүй. 우리는 이 싸움의 결과를 모르고 싸우는 사람들이 아닙니다. Энэ тулалдааны үр дүнг мэдэхгүй тулалдж байгаа хүмүүс биш. 저는 제가 승리할 걸 압니다. Би өөрийгөө ялна гэдэгт мэдж байна. 저는 제가 영광 얻을 걸 압니다. Би өөрийгөө алдар сууг олж авна гэдгийг мэдэж байна. 하나님은 우리를 승리가 보장된 영광이 약속된 싸움에 참여하도록 부르신 겁니다. Бурхан биднэрт ялалтан бүр баталгаатай тэр мөнх алдар авах нь тодорхой тийм тулалдаанд оролцуулж байна. 아시겠어요? Ойлгосноо? 또 하나 기억될 것이 있습니다. Дахиад нэг өстой санах өстой нэг 참된 зүйл байна. 교회에게는 천국 열쇠가 주어졌다는 거예요. Жинхэнэ чуулганд Диважингийн түлхүүр өгөгдсөн. 예, 마태복음 16장 이것만 말씀드리고 마치겠습니다. 마태복음 Матай 16장 16 үүнийг хэлээд дуусгая. 19절 19-р эшлэл. 16장 19절 읽겠습니다. 16-гийн 19-ыг уншия. Би чам Тэнгэрийн хаанчлалын түлхүүрийг өгнө. Чи газар дээр юуг холбоно, тэр нь тэнгэрт холбогдоно. газар дээр юуг тайлан, тэр нь тэнгэрт тайлагдах болно гэд. 이 말씀은 베드로 개인에게 천국 열쇠를 주겠다 그런 뜻이 아닙니다. Энэ үг нь Петр зөвхөн Петрт л Диважингийн түлхүүрийг өгнө гэсэн үг биш. 네? 교회에게 주겠다는 교회에게. Чуулганд өгнө гэсэн. 물어볼게요. Асууя. 천국 열쇠는 뭐죠? Энэ Диважингийн түлхүүр гэдэг нь юу вэ? 열쇠 다들 갖고 계시죠? Энэ түлхүүрийг бүгдээрээ түлхүүртэй өстэй. 열쇠는 열고 닫는 겁니다. 그죠? Энэ түлхүүрээр онгойлгож хаадаг штэ, тийм ээ? 그죠? Тийм биз? 물어볼게요. 천국 열쇠는 뭐예요? Асууя. Энэ Диважингийн түлхүүр нь юу вэ? Куан. 복음입니다. 복음. Сайн мэдээ. 복음이 천국 열쇠잖아요. Сайн мэдээний Диважингийн түлхүүр. 맞죠? зөв биз? 복음을 전해줘서 이 사람이 구원받으면 그 사람에게 천국 문이 열리는 겁니다. Сайн мэдээ тараага тэр хүн аврагчих юм бол тэр хүнд Диважингийн үүд хаалга нээгдэн. 전해주지 않으면요? Хэрвээ тараахгүй бол 그 사람에게 천국 문은 닫혀 있는 거예요. 천국 못 들어가. тэр хүнд Диважингийн үүд хаалга хаалттай Диважин руу орж чадахгүй. 그죠? Тийм биз? 예수님이 십자가에서 다 이루었다 말씀하시고 운명하셨습니다. Есүс загалмай дээр бүгд гүйцэлтэй гэд амьсгал хураасан. 자기 피 흘려서 인류의 죄를 대속하는 일을 완성하신 겁니다. Өөрийн цусаа урсгаад хүн төрлөختний гэм нүглийг золих ажлыг 근데 гүйцэлдсэн. 그 예수님께서 부활하시고 승천하셨어요? Тэр Есүс дахин амьлаад дээш өргөгдсөн. 교회에게 그 복음 전할 일 맡기신 겁니다. Тэгээд чуулганд сайн мэдээ тарах үүргийг даатгсан. 여러분 복음 깨닫고 믿을 때 나에게 천국 문이 열렸어요. Та бүхэн сайн мэдээг сонсоод ухаарад аврагдах үед надад Диважингийн үүд хаалга нээгдсэн. 찬송 중 이런 찬송이 있잖아요. За магтан дуун дотор ч гэсэн ийм дуу байдаг. 열린 шүү дээ. 천국 문 내가 들어가. За нээлттэй Диважингийн үүдээр би орно. 찬양 가사 있죠? Ийм магтаалын дуу байдаг үстэй. 열린 천국 문 내가 들어가 이런 찬양 있잖아요. За нээлттэй Диважингийн үүдэнд би орно гэсэн дуу байдаг 불러야지. шүү дээ. 목사가 불렀는데 통역사가 안 불러? Так 몰라? 깜빡했어요. 알죠? Мэднэ үстэй. 구원받은 사람에게 천국 문이 열려 있는 거예요. Тэгэхээр аврагдсан хүнд Диважингийн үүд хаалга нээлттэй байна. 자, 오늘날 교회는 천국 열쇠를 갖고 있는 겁니다. Тэгэхээр өнөө цагт чуулган Диважингийн түлхүүрийг авсан. 여러분은 천국 문 열쇠를 갖고 있는 사람들이에요. Та бүхэн ч гэсэн Диважингийн түлхүүрийг авсан хүмүүс. 자, 고린도전서 1장. 2-р Коринт 1, 고린도전서 1장 1-р Коринт 1, 18절입니다. 18 дугаар ишлэл. 1장 18절 1-р Коринт 1-18 읽겠습니다. уншия. Загалмайн тухай үг нь мөхөслийн хувьд мунхаглал бол аврагдаж буй бидний хувьд Бурхны хүч мөн. 십자가의 도 Загалмайн тухай үг 뭡니까? юу гэсэн үг вэ? 예수님 피 흘려서 이루신 복음입니다. Есүс цусаа урсгаад биелүүлсэн сайн мэдээ 왜 гэж. 피 흘리셨습니까? Яагаад цусаа урсгасан бэ? 구원해 주시려고요. Аварч өгөхийн тулд. 자, 물어봅시다. Асууя. 예수님 구원을 완성하셨습니까? 실패하셨습니까? Есүс энэ авралыг гүйцэлдүүлсэн үү? 완성하셨습니까? 실패했습니까?라고 내가 물어봤잖아. Есүс энэ авралыг гүйцэлсэн үү? Бүтлгүүцсэн үү? 완성하셨습니다. Гүйцэлдүүлсэн. 복음이 Энэ сайн 예수님 мэдээ. 피로 이루신 완성하신 천국 열쇠라는 거예요. Есүсийн цусаараа гүйцэлдүүлсэн Диважингийн түлхүүр байна. 이걸 전해줄 책임이 교회에 있는 겁니다.
Тэгэхээр сайн мэдээ тарах хариуцлага нь чуулганд байна. 주님의 말씀 좀 남았는데 시간이 많이 지났네요. Одоо эзний өдрөө үлдсэн гэхдээ цаг өнгөрсөн байна. 오늘 말씀 참 중요한 내용인데 잘 또 시간 내서 꼭 한번 다시 한번 들어보시기 바랍니다. Өнөөдрийн үг бол маш чухал агуулга. Тиймээс цаг зав гаргаад дахиад нэг сонсоод үзээсэй гэж хүсье. 주님 말씀대로 천국 복음이 온 세상 모든 민족이 증거됐습니다. Эзний үгийн дагуу Деважингийн сайн мэдээ бүх үндэстэнд тунхаглагдсан. 이방인의 수가 충만한 수가 지금 다 거의 다 지금 차가고 있습니다. Харийнхны аврагдах тоо бараг одоо дүүрч байна. 어제도 말씀드렸죠. 제가 말씀 중에 Өчигдөр ч гэсэн үгийн дундор би хэлсэн шүү дээ. 지구 과학자들이요 지금 유언을 쓰고 있답니다. Энэ дэлхийн эрдэмтэд одоо гэрээстэл бичиж байна гин. 지구가 멸망할 때가 너무 가까워가지고 Энэ дэлхийн сүүрлийн өдөр дэндүү ойрхон ирсэн учраас 진짜로 유언을 쓴답니다. боддоор гэрээстэл бичиж байна гин. 나중에 한번 영상으로 보여드릴게요. Дараа нь боломж олдвол тэр бичлэгийг харуулъя. 모르는 사람들은요 Мэдхгүй хүмүүс 세상이 살기 좋은 것 같아. энэ ертөнцид амьдрахтаа сайхан байна. 이 정신 나간 사람들이 침몰하는 배 가라앉아가는 배가 가라앉고 있는데 거기서 막 잔치하고 있는 거랑 똑같은 거예요. Өөрийн ухаангүй завин живж байгаа тэр завин дээр найр хийж байгаа хүмүүстэй адилхан байна. 우리는 정신 차려야 됩니다. Бид нэр эрүүл ухаантай байх хэрэгтэй. 우리가 어느 시대에 살고 있는지를 알고 무슨 일을 해야 되는지 무슨 일을 힘써야 되는지를 알아야 됩니다. Бид аль цаг үед амьдарч юу хийх ёстой, юунд хичээх ёстойгоо мэдэх хэрэгтэй. 아시겠죠? Ойлгосноо? 기도하겠습니다. Залбирцгаая. 주님의 은혜를 감사드립니다. Эзний нэгүсэл талархаж байна. 마지막 시대를 살아가는 많은 사람들 중에서 Төгсгөлийн цаг үед амьдарч байгаа олон хүмүүс дундаас 우리를 구원해 주시고 биднийг аварч өгөөд 하나님의 복음 전할 일을 맡겨 주신 거 감사드립니다. эзний сайн мэдээ тарах үүргийг даатгаж өгсөн талархаж байна. 저희들 주님 다시 오실 마지막 시대에 살고 있는 것을 압니다. Бид эзэн таны дахин ирэх төгсгөлийн цаг үед амьдарч байгаагаа мэдэж байна. 마지막 때 끼어 있는 삶을 살아갈 수 있게 도와주옵소서. Төгсгөлийн цаг үед сэрэг итгэлээр амьдарч чадхад туслаарай. 또 주님께서 우리에게 맡기신 이 복음 전하는 일을 충성되이 행할 수 있게 도와주옵소서. Бас эзэн таны бидэнд даатгсан энэ сайн мэдээний ажлыг итгэмжтэйгээр үйлдэж чадхад туслана. 내일부터 자팡 3차 집회가 진행됩니다. Маргаашнаас завхны 3 дугаар элчийн семинар эхлэх үлээ. 말씀 전하시는 발진년 전사님에게 능력과 지혜 말씀을 더해 주시고 Үгийг дамжуулж байгаа Балжиним номлогчд мэрэгүү хан хүч чадлын үгээ нэмж өгөөрэй. 또 전도하게 함께 동참한 우리 식구들, 성도들 건강을 지켜 주옵소서. Бас сайн мэдээд харахаар хамт оролцож байгаа итгэгч анхан дүүсийн эрүүл мэндийг нь сахин хамгаалаарай. 이번 집회를 통해서 많은 영혼들이 구원받고 하나님께로 돌아올 수 있게 도와주시고 Энэ удаагийн семинараар олон хүмүүс аврагдаад Бурхан тань руу эргэж ирч чадхад тусална. 또 그 교회에 그곳에 모임을 할 수 있는 장소를 얻을 수 있도록 하나님 도와주옵소서. Бас тэр газар цуглаан явуулж чадах, газар олдож чадхад Бурхан та тусална. 하교생이 앞두고 교회 봉사가 진행되고 있습니다. Зуны нэгдсэн семинарын өмнө чуулган дээрээ барилгын ажлаа эхлүүлсэн билээ. 수고하는 모든 성도들 그 손길을 주님께서 기억해 주옵소서. Хөдөлмөрлж байгаа бүхий л анхан дүүсийн та тэр гарынхын үсийг өрөөж өгнө. 기쁨과 감사한 마음으로 참여할 수 있도록 우리의 마음을 또 주장해 주옵소서. Баяр хөөр талархсан сэтгэлээр оролцож чадхаар бидний сэтгэлийг ч гэсэн захирч өгнө. 주 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Эзэн Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘.